that one tafre was. Ma, o ma me tafre was. Yeah, now so yeah. Now she said that you ma, this is you ma be yeah. The work so you want no baby enye ne say. Me fa no me kai. What say e ya dura wa koji a wodi ye no. Woni wo da. O ma me edi na. Na me bo sana na wonya koji e donde de. Eni said that oba no kuri ni wo dem de pepe wetini ye. Ọ̀sẹ̀ sẹ̀ ẹ̀yà àdí àkọ́ǹpẹ̀. Wọ́bùwà wọ́kásá wọ́bùwà. Ọ̀bùwà ni sẹ́yìn. Òfin yà kásá sọ ọ̀ní mi ntàbọ̀ ní wọ́n òfin sọ ọ̀ní mi tẹ̀lé ayé. Oníkọ́ ni wọ́n de àdàkọ́ mi bẹ̀dọ̀ sọ wọ́n pẹ́ mi sọ ọ̀ní ọ̀tàfẹ́ mà sí. Ọ̀sọ̀ yẹ dẹ̀ yẹ. So kọ́tà mi ní bá bẹ̀dọ̀ wọ́n pẹ́ sọ ọ̀ní mi bẹ̀dọ̀ kí sọ ọ̀dọ̀ ọ̀tàfẹ́ ẹni ọ̀tàfẹ́ mà sí ọ̀pẹ́. Ọ̀tàfẹ́ wọ sí àná. Ẹni wọ̀ pẹ́. Èyí sẹ́ bí a ọba ní bẹ́ẹ̀ máa wọ̀ ní bẹ́ẹ̀ máa ń gbà ọdún yẹn wọn. Wọ́n pẹ́ ni sáà. Ẹni Ọ̀tàfẹ́ wọ sí ẹni feelings dé. sẹ́ni wọ́n pẹ́ nọ sọ̀nsọ̀ wọ́n ní búkú ní ọ̀dọ̀ ọ̀bẹ́ mà ẹ̀ sọ́ ọ̀dẹ̀ mà nù. Wúnà wọ́n máa ní bí ọ̀kẹ́kọ̀ọ́ like wúnà wọ́n ṣẹ́nu sọ́wọ́. Nípa ṣọ́ dẹ̀bi. Máa mi ti mi nkasa bi ase deɛ bɛrima adon tó ní wɔ dɛ nti deɛ wɔwɔ pɛ no ɛsɛ ɔde yɛ ma no. Torí mi pɛ no wɔ ɔyɛ yɛ. Mi nam ka de sɛ wɔfɛ kò da bɛ tafere ma se dɛbi. Nípa tí mo twɛ mpɔ asa àmọ́ wà rẹ̀. Nípa ṣe ní nyina na wɔ yɛ. Ní nyina na wɔ yɛ. Mo kẹ́kẹ́ sẹ́ mo twɛ mpɔ náà. Wà á ma wà nyɛ sáà yẹn nígbà. Ọ̀túnwé ọ̀yọ́ ọ̀kẹ́ ní ṣe ń yẹ ògùgù ọ̀bùa. Mo ṣe ọ̀bùa. Ọ̀bùa sẹ́yìn. Ṣé yẹ kí n fẹ́ nyàrá mi yẹ máa ọ̀bùa. Náà yẹ dẹ̀. Ṣé mi ta fẹ́ náà ṣe? Ọ̀bùa. Bẹ wọ́lí ni wíyẹn no. Wọ́lí ni wíyẹn no. Ẹ̀rọ wa mi yẹ sáà de. Ọdún yẹn máa wúlò àná. Ọ̀run dàmá mi ọdún ilé bí kúrò ọ̀kẹ́ kyerẹ́ sẹ́ máa nyẹ sáà de náà. Ọ̀ní mi nà. Mi n tí na mi kẹ́ kyerẹ́ sẹ́ mi bá no oyin náà sẹ́ mi wá bá náà mi tẹ́ mi tó mi wà mí ọ̀kà ní oyin. Ó bẹ̀ di apẹ́rẹ́ bi. Eti apẹ́rẹ́ bi. Sáà tẹ̀ náà mi wà á mọ̀ tàfẹ́ náà sẹ́ à ọmọ mi ní nà. Èmi nà kúrò ní kéèyàn. Kúrò ní kéèyàn. Sáà tẹ̀ mi sẹ́ di n tí na mi ọba mi ní wà á wú mọ̀ mú mi. Mi ní wà á wú mọ̀ mú mi. Afẹ́ àwọn kẹ́kẹ́ sẹ́ bá tàfẹ́ wá sí à ọba mi ní wọ́n mi nà. Ekúrò ní mu twé. Máa rí bàtchọ táwọn àmì ní ìbẹ̀rù máa wọ́ tó. Ma no man lewe na sare no so be so ni do. E ono me tike nko pe so ni ye o ke. Ẹni wọ́n ti sọ àwọn àmà náà. Ẹni wọ́n ti sọ. Ono le ga che. Wọ́n máa ń gbọ́ ní déédéé. Àhánú déédéé. Musiki sẹ́dẹ̀ déédéé. Uhédu héyì déédéé. Musiki sẹ́dẹ̀. Ewe si twa me ma o. My friend down. Mama, me akas enchine nkamfo no ho de but be mo oni mehie ne nne ni onya no sa pese mo ni bi. Wo mo se bi entia. Omo so mo run mo na as electrical shock. Let's be them in style was style with them could be you are one thing and I'm not too for actually. Adie no. Ase, you prime minister ni yesterday nko. You prime for my style my ya san ka make ya science me enkai bi. Na che say mugusu aya ne ba uti ana ba we ne so. Ana I don't tell what make power. Ekwa na ebisa. Mr. Afuna, the soft ladies, being full of the gentlemen. The birthday sa na mu zenzen.
I can cry now. What the homepage, my I can now. I don't know. The man worry robbers and who are worry. Baku, maybe I'll play back on the top of some. Yeah. Then I'm so I don't catch a shepherd say, name it taking on tea, soon, no. I saw what taking. I should know. Yes. Uncle Fana Prano, no Yano could give a no hotel. Ah, what son of Cassia Womo? And I know why. Uncle Sa, watch it, Anna. Near Mukase, or semi teaching. I said, say, Uncle Yano could dear Bam and Yano, but then hotel. Some listen to see Bedia Mahano. Mr. Missing Bedinu, Mahano. And on so a cobana was Shana, so I could be a super Saudi. So I could be or been to super so dibicuso. Say, Uncle So the Busu. We would come, no, say, you should like your wife and I'll say you, Bama Papa. No, pay baby, Aquada. No, so William. Now, Wakabon Tiamba, I may be a what dear, who say, I could have room. No, go die. Your course of ye. Or who Jacob, no, maybe to Diana say, only Jacob, no, Musso, say, after to see. Or Magira. Maybe but me back here, or for Yana said we will do 9:30. And I'm saying, Midubusu, or so, Perano, so, I don't know who the quarter bed or so. Who could I don't got to bed, Marco. Yeah, Maybe not get it. And I'm saying, up at Dassa. And I'm saying, I said, what do next year? I'm the channel. Would the woman that you call and a whopper say, yeah? Marco, and I'm saying, you, Bama, up for Dassa, Papa. A boot to phone. Jesus Christ. So from there, when you say yes, or could Diaba, or Prama, no damn, who know? So the Osimi Hano, Nina. Now, since you're one you're going to get apart from them. My body get almost several times. I say, I'm going to get to a match. My body get almost several times. I say, Yamamunina Kwaba at the Bakuma 87.9 FM. And then if you da and if you be a guy Friday edition Akoma Nsem and Asabre Yade Ebremwono. And until baby I will be ano mestre say Obeka ye hon kopim se no miensa ebebo na yama yemu eso na ene ensem bebre ena ebeko so. Enunti bomodia se ubetsna ho se eye wafidie no eye radio no Mr. Wada bomodia na tan wireless no ho obi beso se wireless tina ho radio no tina ho na etie de bekoso se eye TV nso a ebodonko a onua TV e de betum live enunti eno so bomodia se ubetumi ahye de ebekoso na watie tie bombardia esanse ensem bi etore bia na eha mean to me first time ense so nenso so wa wotinchiremu no a obehunu sede esitie na yenyina yetumi aboa obehwe no Facebook a eye Akoma 87.9 FM Shanenson se Ube follow yen na wa like page no waja comment no ho na wa share ama yen eno eye Facebook
Akoma 87.9 FM. Follow, like, comment, share. YouTube, Akoma 879. Akoma 879. Subscribe it. Now, emi a notification bell na so. Every time you get notified. Share my for free being share. Free FM 97.5. Techiman. Manager dache hine ene na pamfo. Wonum ebiemo techiman. Na Neke Pizza Fan Club GHUK. Wonum ebo yen chidom. Ezra Fan Club Hamburg, Germany. Mrs. Buedu Presido. Ene abusuani nyina so yachiachia mo. Ye papa ene echitaya brebiano monso mode emayen. Na Winston Churchill Kasembi. Na Winston Churchill say, you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. As a trainer, not every distraction deserves your energy. So keep moving. We and a Winston, I say, Memfa Emao. Sabeya, wonso wabrabo akwantuo no, wode ebeto to ho na etumi aboa wo na wababeye enkunimdifo na watumi areche wo destination na enkunimdie no aye wodia onyame enhraw medin eye Marcos na wohwe TV a eye Marcos utie radio a eye Marcos Facebook and YouTube eye Marcos Kinwood Media TikTok and also eye Marcos eno ne edin a enei wode ebefrɛ me na nakua koko ewa ha na ene ne duku no a wachim no menim sɛ we no duku chinchim sa aje so wakyerɛ me mi twamani aba me hunu sɛ wakyekere si apampamu ne moma so me sɛ ababa wei wo mo kyerɛ duku wo TikTok we wasi wotumi kyerɛ bie boy sɛ wa ya ade sɛ ya kyerɛ me Niki ohu yo Niki ta minimum say mo ho ye oni mi nua be ma pizzaro Niki mi twa pruse mi twa pruse pa na wo nua ba ne duku ne chi eja wadwe ne wo siesie ayefe na ni mo so ya ye toto en wa sha da drum da bi also wa drum na dia wa drum pa Pastor Julius Naba and so ha Ishmael Howard and ebo mi chidom ese mi producer and afe nana yaw and so at the end echo social media okay nyame enhamo pa na yebekọ na ye ne ye nua be ma bi akodi enkomo transiye mame enkoma na ye ba abedie no kwasem se emu erem nanso so yebetie ne yie ne bua ne yie na ne wose woye no ya kire no kwan no na ye wia ye de afutuo ne ne wo ho aka ho na ye de ama eya asamo yo media mahunu bi do enya se mahunu na emu masi yanim ebetena yanim Bema Mami nemu akwaba meje osumami na wumpom yakopan do bibia bokonso enye bokosa wa hunu bachai esoro ha de no kwasem se wuhunu se bema bia afro soro ha na enye bokosa na bibia baye bokokora no a na enye wasem ya wode bay enye boko wudin Pachomidia ni kufi ewum wode fantiane de freme eche se kufi fante bachai we fantini pacho minzimeni we nzimani bachai okay na he na wote pacho to folukrum site na ofolukum akrata hona maye mabubo misisi a me tonton tare boutique fancy boutique ye bachai okay awia yi ewa komemu nsem dwumadi so ewie die boko menko mi sempa
adeɛ bɛkye in any 4 days adeɛ bɛkye Wednesday mefa sɛ Tuesday anadwo bɛyɛ 12 ɛna meda hɔ a ɔbaa me ne ne te ɛbaa me nkyɛn ɔpon adwuma anadwo ɛna ɔbaa me nkyɛn nti mekɔ bie ne gate me neighbor na ɔwɔ me nkyɛn no ne pono da hɔ ɛna mɛka kyɛn sɛ ɔnto ne gate mu nti mekɔɛ mefrɛ mu na ɔmoyɛ nkora mmiɛnsa na moda hɔ ɛna mefrɛ mu mfiri na mekɔprɛ na ɔde birim sɔre gyina hɔ na meka kyɛn sɛ maame ba bɛto gate na pono no da hɔ mfiri na metii mu frɛ ne nua panyin no sɛ maame ba bɛto gate na ɔsɔre na bɛto gate na ɔsɛ Nyankopɔn nhyira me na megye so yio mate ɛna mekɔɔkɔ daeɛ na adeɛ kye a Wednesday no mewɔ hɔ ɛna madamfo baako frɛ me fɛn sɛ wia bɛyɛ 3 na madamfo baako frɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ ufante na deɛ na esi wɔ fie no na me sɛ deɛ na esi wɔ fie na ɔsɛ fantefoɔ na motoɔ na akora ketewa no wɔ mu sɛ wo ne na abɛdam a wo spends egu ne ho. Okay. Afei sɛ wɔn no sɛ mesi asɛm na ɛba no bɔ mmɔden asɛ wobɛti asɛm no yie tie ne yie paa ɛfa ma me na ewiase no ɛda hɔ kwa minimu deɛ nanso so deɛ minimu no sɛ enipa bebree deda prison yɛ asɛm a yɛde ato wɔn so no ɛnyɛ no korɛ ɔbaakofo akɔhunu ɔdanseni ɛne hwan nanso so sɛdeɛ tie biara no onyankrompɔn wɔ yɛ afa nti ebehunu no korɛ wɔ mu na yɛde ama mo basic cash ɛna mekanfo ɛde ama osisi asɛ bɔmɔden asɛ nso ubedi saa agro wei bie ɛyɛ agro a yɛdi ɛwɔ yɛ phone so ɛnɛ obi phone bekura no fra no pa de kwesi anwumrɛ obeyi n'ani afiri phone no so no bɛhwɛ baabu bɔ sɛ n'ani nyinaa yɛ ne tum nanso so nyaade a ɛde sika bia bɛbrɛ no ne data ne ɛsɛ ɛsa no otogu so na wei yɛ mo sika ɛno nti di agopa wotwa a wobedi ɛne sɛn wobɛ dial *245# any network na ubedi agro bi agro no yemiensa ye wo Ghana jollof ye wo gold mine and ye wo trotro ho se Ghana jollof agro die no na ubedi a ube dial *245# no select Ghana jollof na wapeke o secret ingredient na wapeke o right destination na what you see steak from 1 cedi to 1,000 cedis no wa confirm amount no wa enter upin no na wa fiti ase se udi wa agoro no afei ubenya message amunumu wa na che se udi ko gold mine so asa na ube follow procedure no sanso na trotro so sa pepepe na ubenya sika esom 50,000 Ghana choppable money de question so sesa agro we when a wedding free edu nwotwe ekoro no womo na ebetumi de sa agro utwa wobedi eno nti dial *245# na yenko yenim Anglican University College of Technology say admission no ekoso eno nti bomodi ansa obeba abeje obeba bepe kwan na won so otumi aba abesua de achechefo mu akunini ene anintini ene ye de won ma begu your research or ma ben papa eno nti ekwan bia anywhere che say ukọ na wufiri ho a wonya adwuma papa bi enye requirement no was say A1 to C6 and SSC no eno so A to level 100 eno no oba yeje 3 core and 3 elective subjects diploma holders and access course no for NAC and hack holders no eno nti bra mature applicant no 25 years ekoro at least eno nti tutumlika manamoto na ebra ubehu yen was St. Anne's Anglican Church here wo Ashtown here Bemenshia Palace okay so we wie school no a KNU yesterday na for UCC near Cabo near the set no amawo bomodia na FS 054 7949446 0547 949 choose Anglican University College of Technology and you will never regret. Okay, na mini abema bi ena edi enkomo awie okay na Kofi ene ye frɛ no na ensoso mfantia ena omanfo etai ede frɛ no me pa cho start mame what say
and I know a benadade a betchi ukiada. Pachai. Not with the ho and a girl. A barman chain or Pundumana do around the 12 no barman chain. Intimidate me puno, not mean say me neighbor for no woman chain or more puno at the ho. Ena me catch me say, no quam catch me say, on me two mupun. Intime kwenu na nkwa ne da fo mu na pin ba ko da mpan so intime me kwa am ka chen se mame sorry be two gate we fi na nkwa pre no sorry ye to sorry ye na me sorry na two gate we fi ni na me nya ni nya pin no na nya pin be two gate ni na se nya kupon shira me na me si okay matina mko dai intime na ade a chi me dware wie makoma dwuma intime odwuma na madam fo ba ko frem ka chen se fanti dia de na akoso ofie na me say dia de na akoso ofie na say fanto for no mo akwa ketu an say wo ni na ba beda e ma wo spend side egu na me say na me na beda say na me oba da me chen ni me je oba no wo nya akwa ketu akwa da na say wo say oni no ka wo de say ka be wo no na me say nti ma me bu fie ma me tokosua me ni de kofi o say me dem no kwa akosa me ti osan se saadi obi esipen e ma mo bo me ka abra ekowi asin nipa no hu yi ntimi mi ko efia na me ba ko ka kire me se minya abotre na asem na aba nti se bo be esem na ma be fie na ya hwa ka asem na me si okay mate na me de me ba me nyam sa su ko edwin nti pragan mu ko si me dwuma mu na mu ya se petroleum car ada be gina me shop na onu wi si am si gina wo na me so self defense am so me mi dwane ye me so makwajeji aban mo si am de ye medwuma sika 50 million ajira efiri na am pay bank for kwa etata mbe 3 days ni kofi am suru ntimi so me sha me kwa me nam kumase me ni wo febi me ni ma me bi me ni papa bi obekebi amame na eja me ja ba kuma efem se omo am kebi edimu no mo hwe na mo kebi mame na me ba sense mu kwa me sem snap ni kusua me dia ba asi me dia enra me dika akosan ti wo fie se me dia me nim asem mu hwe na sa kwa na nkase ya me so dia kwa me mbe faso ene ewie mu wasi okay anti yane kofi infante na edi enkomo no na mame mbisa o se time oben na o girlfriend no e ba fie ho pacha anadu be 12 a.m. Pachanai. I see. Na oba ye no, mumu fie no ene wo neighbor, meka say bia omo ye tenants. Mu nyina mo han dan. Pachayi na han dan. Oh, okay. Into omo ye wo tenant. Pachanai. So the wo sika neighbor. Ti so de mumu fie ni no omo fie wo. Okay. Omo ye tenant mu nyina mo han dan wo fie na. Pachanai. Na corridor ma ko na ye share. Okay, not just omo ye tenant and your neighbor because na my confused but because sit then na wo girl aba won chain wo fie wo mu fie ni wo neighbor fie ni na ko hunu se wo no pre ko ba bia ni fie sie no ne da ne prono wantum enti omo ye tenant. Pachanai. Wo bet na efie wo be efie sei ni. Ni ko efie oboko ho last year August ni. Enti menyinya 1 year kra ofie ho ko to omo. Yo. Enti enkoda no a womo ede asem yi womo mintimi nkase womo de asem eto so because yenya hunu say womo de to so na womo fanto osunti no akra na wose wabeye ne sa no wono nso womo han den anase efie wura bacho mo haidan omo haidan bacho mo haidan bacho mo tu omo fio omo eyenkura no akra no ne sister pani ne haidan anase one ne maame ne papa ne womo nyina ne haidan me ba ye ne die mbe tu sister pani ba ko eni ninya eni nkura ketua no na sa akura ketua no no mo de asem tu mo so bacho ni fie die me susu kura be 14 to 15 years in Obina oko school bacho mi amara sa mi tifie nti minim so Kasko anso Kasko mbe fie so ntem your friend is saying but you minim din win makra ni din minim akra ni din omo moto minim obia din o san se me so anopam ko meduma around 11 to 12 ma be fie nti am minim obia dia go fie so winim ni din dia na che say omo nye close ye minim obia nye close I see. Na ne sister Penny no sabren womo da
mostly ya no mo tajai or mo prono to hwana. Girl, on the sister payment now, I know ni abemabia or so, Yamad, no social media in the Jumo fee, a chimpana. And Yaba Kumi say, girl, no cowboy no one, no be a gate no. Into on your Fuben Roba, Robert Dalasawa. Now, did they no more be indoor gates, no be a first gate, second gate, Nina down. And I now so I'm catch and say, Uncle 2 gates now. Me papa eko wimbo ni. Enti no mo nyina o enti no mo ya dodo sen na eda nim. Omo dodo adi di emi se nkwa me se de fomu e na the sister pin ba ko girl ba ko so da mpa so. Okay, enti wan na wo konya ne se won so. Ketwa ba ko. Na omo da enim no me fa say. O se etu de bi a eya no ye gemframa. Pachai. Enti yetumi ebie ye dan to ho. Pachai. Na ye de kete anan to ma se edan nanim. Na ye de dawa enti awoba na bia ya sorry akwa wura dem na omo da dan no enim ana omo dan no mu pacha omo dan no efomu o nti nkra ne bengate anti the bengate na me dem sa kopre no obopri no so original nti no hwe benim na so nso betu o ma metu gate we fimi na ma me tin mu kase de fred your dam pan so no na so betu gate mo se nyakopo nshira me na ka bibi ni mpa anka de chimpo no me na mfio anka ka bibi fa kire me wan ka bibia ne anfa nkire me I sorry omo hu because omo hu no omo hu se sorry ntem makwa kodware ma so akwa kodware atomata de a me be adwuma me ne ge na asori a ye ko omo hu no man ka bibia anfa nkire me na ka se mu hu bibia so we suspicious me hu bibia omo akra no odi asem na to so no wo ye na dwuma like on namo me hu bibia me so mo ye ashimi bia na me de me di sister no ya say ni sister na no odampa ne so da bi me sister ba kun sa sister no kwa airport onye me hu no fie bi me 2 weeks me hu no fie na me ni me kwa amfa so a obegina asen won mu mpanyin na anka me ni utifie anka sen ni anka frampo na bisam se kofia na afanti se na asem na kwa kosi na ka bibi no o wan ka bibi afa nkyere me na so e wakwa report ekwe wiase mi gate anu na mo de o mo chance na mo wo se besi a o mo konsogu me de me nka hwe na ka mi fifion mi gate na no kama wuti won meti wo sisi a o mo wo ba no munya bebu o mo tie na nkwa ye firi wo de ameni mi gate anu po o mo de munya me besi o mo konsogu mi ye bibia me nka hwe anka bibi ni pa anka frame unya penyina access unya nya access oba npa anka from pa ka bibie o wakwa ya report se oba be chimi dia na say fie na me no tinu me nwanyi bi so mu ase bibisa ye nya nwie ye beba ho nti say eyo no kwakwa na da ho a eke different nti wo de meba eyo no kwankwa na da ho a eke different meba obapa mami ma wakwa aba ya ena na de you won't just say yeah na wo wakwa ye engagement in one country ya na meta wachi me na ya me ye gbe aye pe me dey say my wiem dey na obi na ja adru no so e na wo koboa and say be a celebration of marriage ya beta wachi ya be celebration marriage that was like ya pa ya mpa ye ko ya pa adore ni ya mre ya dia dia party semno what I say okay fire kwe na we said you will see Gigi to chi hu dia awade na anya happy marriage kra na say kanka ba bi we dey so wonim maybe was say you na message to nji tre enne me ko se wakuma na chama makuma na nimu nya me fe ya ye ne makeup so bibi nko yiye was wa wonim dia wan enwu so na ye du enti wode boy ya panyan oba na fa but this scene more trata si kwa so say okoto di one dance adro no de emu odin I say rock of ages baby atwede ampokwa to so ye no say there be we are makashi and I don't know di one dance me da say wo batampa etiefo ene adof okontonchi links asoye e na ena awie me de mo awie tonchi asoye de ye tena se say dia na enupa ye ba bebo ho dawro enupa ekukudam miensa
efiri kontonchi links na yenura kuku da miensa no eye tonchi herbal capsules eno ne ye meme dura sebi ye didi mama ho sisi ho so ena afin so ye wo tonchi feminine herbal capsules eno so ye ema de omu disiesi omu nantem aduane ema omu ye de etese abele na da ne da omu dofo ginegina omu mu fefa omu tese abele aba afi wo tonchi ko capsules enso ewo ho koko adura koko epram wo to pram moja sebi bema besia pa so sebi obo pampers ne to pram moja mesio odie any tonchi ko capsules yaka ne miensa nyina abom ene yese tonchi 3 power combined enro ekoku dam miensa na yenro ise wo pebi ato a de wo beye ne se wo befa wo phone no na wabo ye number no na wafre ye wo honom se ye befa wo number no anase ye befa wo call ne no atwehwe nkomo ye bisa wo sa wo hawo ene sei me patro wada roma ansa ne beti asi kwan mu no frɛ ye number yi sisi eye 0243 90 77 33 0243 90 77 33 me patro sa wo frɛ number yi a ye befa ne agye so ne akye obabi a obenya tonchi 3 power combined bi ato enra me beka akoko ho asem kakra na me de emema so system de aduro eto aso ma wo ene me ka kye se me ba beka menstrual pains enho asem ye beka ne se menstrual pains ebi ka menstrual cramps obi a wo se de osika no efichi kromu yawo so obenya o menses a obefa wo yamu no eno ho asem na me beka na ansa na meka ho asem me ka kye se sa yawo de ye wano aduro tatashe ye dra ye friend tonchi herbal feminine capsules tonchi feminine herbal capsules medra se onomo na se wo menstrual pains boso me so na wo bufa so a ebetimi ayi se wo ha no nyina akọ me se edro we metimi aka cho se abaya wo hwe asempa pharmacy abaya ohwe asempa pharmacy a wo edum PZ oso menstrual pains me de edro ne bi koma nam so de mame mo ho ka me ma na ema de ne miensa wonom box ba ko wieye me ko ho no sister me nya menses na mete hia na be ma bi ti ne o se wonya menses se yan e no se na de won san kurukro ya so se sister ne ma me tonchi ema de ne bi no de adro wi etumi eye no no ye betan ma eya na nya numdwa eno nti ne de ne de akudro e no tonchi ase wo de koto bi na num ne so hwe na wankasa so na wo be de adro no ho danse eno nti oba bi a wo tie mi aboso me so na obu fa so oba bi sabri a me ne wo kasai obukabuka mu te se abusuanfo lete de da asase ho ne bi adaya na yase ya ne ya obi nso obu mu te se fo kadi ya brobe adaya na yase ya ne ya ni nyina eye menstrual pains ekwan ya menstrual pains efa so eba no twediampo eye ne se oba bi aboso me beso ama sebu awodie mu aworo efi bia be free mu na sebi watu nkosua palma se wo pafura wafa ne kwan pa so no se eduru se wonya o menses na awode no emmoa na ebie no eye normal se obefa ye o mon kakra enya mroso se obi benya ne menses na se wonya o menses a obe feel pains bi ketua bi enya de wo ho me betie nanso enam se obi wo hon ma sabi ye nuanu a yedie anasa niema bi omno nkom ni peduam de bo mo ban free sabi niema bi ho no eno nti ama enensunsan so bone na omonya ene se ne bosome beso a ne menses na anasa na wodie no mu abie no ono ofa ye omo te se oba afura wanya ne bra so se wo kwa akwo eno nti oyi oba na se owo menstrual pains a twediam po ye ne se obefa ye oketuwa bi mu emmo na abie na so se bro so a enye saa na wose ye wo hia se onum edura ye frɛ tonchi feminine herbal capsules edro we me no wo tonchia ewo ho minim de edro we etumi eye ena medi nkan ama ho dance die no se obi a wo menstrual pains obabesia oton odro wo mema mu emema mu ne nche nyina nim so wo menstrual pains wo so me so na be kasa no ho na ne buafu okona wo mu na no oto na kyese ne bo so me aso na so enei wanka hu so wanya ne menses enam se wonom adre fe tonchi feminine herbal capsules oto wonom o twa die minua ba menu mienu ene wo kumase hanum se ya foni etwemu ewo edum PZ asempa pharmacy ewo edum PZ baby a yenua mema ne ton phones no okọ abenya tonchi 3 power combine ni bi atom wodi wani twem ewo arm seba aprepo junction rock pillar so ewo KO
rock pillar ewo kewo eno nti de obeye ne se obefa wo phone no abo ye number no afre ne a cho baby abenya tonchi enro ni bibia atso ye oba so ye bema se ko kwa dokoro wo me pacho adro we eye tatashe so wo akrafo ni etrio mu ewo tema community 5 little george ewo honom tema community 5 halu seba ewo okanshi drug lane ekus pharmacy ashaman adepa heba ewo madina old mekom tribe of judah heba ewo kaswa old market gabson pharmacy kuforidua nimdia pharmacy ewo takrade market circle wadaroma ewo tepa agenti pharmacy ewo ho Dadia Swaba, Honorable Kobo Drugstore, Mepacho Obia Owa Krudie, Mr. Matthew Ewoho, Ayom Soyabua Drugstore, Kasapin Lala Seba, Brokum Chris FM, Sunyane Cap Heba, Mose Pharmacy Enso Ewo Kumase, Ewo Sunyane, Mepacho wo baby any imem goso, and untina yesify or phone no boy number no, na phrase wadaro mami wo baby say, and he fan a menya tunchino, ebi atom. Nami gusua air catcher and masse, Sabosome Besona Sobenya messes befa ye omu a twerɛ se oba benyin se bosome nkono na ye omu na ode bewo wankasa bosome so amwanya messes a obefa ye omu eno na kyerɛ se saa ye omu nyina befa ni frasase so oba bi a waye kese mroso etimi nya menstrual pains oba wonta enye exercise obi won mo se me de mental exercise wonta anya exercise a wonya brain ko ye exercise ma be ma na woneda exercise a chance obeko gym center be mata no deda ye no da na no pa ye no da anwumre awiade me kam kire exercise bi afifire be free wo wo oba na onye bi da me catch me di one dance a kire oba ye no ne da awiada me catch you say exercise bi anyone me chance ye no be sex awia afifire be free wo eno nti wo hia say onum tonchi herbal feminine capsules no bi na emwo na unya o mesesa nya ne kwan pa so bokwa wonte yawo ene obre bia afi oba bi a wo tie mi asabi ono no munura na say yawe bi woni ni peduanim no me pa cho timi nya menstrual pains ena obi a ye mana asese o mo ba foforo no ye mani bi wo hono ma o mo nya o mo mense foforo mo nam ya o mo enam se o mo nua ne die no enko yie o mo ne di yie eno nti eba ne saa na ena se wo hormonal imbalance o menses no me pa cho boso me so a obetimi afa ya o mo ankasa eno nti na me ka ne nyina akowie ba ko pese wo ye oba boso me so na obufa so a wo nya 20 feminine herbal capsules afi oba wanted them me catch you say infection etna wo so echa etimi boam etimi ma on nerves no entini na ye so mu a eye adwuma kasa kire wa adwen se be ma so mu eno nti sabi wasendore na sabi ekwa bi mie na be ma ne aba de ofa nwura mu no ne da no me pacho sa enti no ewu a infection no emwa no ko winti no a enti na nya adwuma ebie be ma so mu a wonte de eno nti oba bi a wo tie mi a ensuo bi egu no ensa sa de nantama boso oba bi na fi otaye ne hinipa otitia na honom nyina awotere no obi won ma afi obi dware wodi nso bi go na honom nyina edwa no me nua ba uhia edura ye frɛ tonchi feminine herbal capsules tonchi ememme kuramu sei twitwe me ka kyerɛ sɛ woyɛ bɛma na sɛ istay oba bi baba be hye wo nkyɛn oba bi bagye ade wɔ honom a me pa hwɛ ne dansa Bema bi a wo pese no oba deda no oje ne 3 point me paacho o pese o sisimu eye den ankasa me se ade mu oden bia no a cha galamsey fo chamfan emu oden papa eno ti bema pese o sisimu ye den ene wo sel bai so awaine ene up and down front and back esim na sori a me paacho uhia edura ye fe ne tonchi e back capsules me bra me didi dwuma no asom eno nti na me ka cho se o fa ofo no aboye number na wa frɛ ye se wadaro ma mo ba bi sei anasa me hawnie wo prostate o jonso ntentema me paacho tonchi e back capsules ye number no e ye 0553 51 11 59 0553 51 11 59 ye do bi biara so ji bre no tie yen nyankopon ya adom adasene ye besa so eche ye Easter bre ni akiro Easter edra obenom na odi adi oba ma oba nso atede nyankopon ya do be behia baba sem de twato ene ye fiada ene ye fiada so de wa woni se bibia etumisi eye Akoma 87.9 FM Onia TV Akoma mu nsam dwumadie no eno a ena wo hwe na fe wutie no ubetumi edo message aba na makekai ede 0245 301462 0245
301 462 0245 301 462 what the bar making kind the amount kama na bibia odi dwene ho asam ne ho na odi efa wo message ebra na yehunu kwane ya yede ebefa so enti ma mimisa se ebra ukoko hunu upie ye ubebie wo girlfriend na uhu se omopono no eda ho na ade enso asa na enkura no omoda naked anase na wonom eshatade enkura no munda naked no mhyehyentare me ade ba kwa me mu awanse se ade anka kwa no nkwa na ba wodi a na ka asemu di anka be na ama obi kwa beka se no kre enya kwa no nkwa na ba ho nunya peyin da ho ene nkwa nkwa miensa nso eda ho bi nti me ya mu awase akwa no etimika se me na be bibi a me nso ba attempt to kill ema zisi ara mzisi am my wanted. Okay enti yenhwe wante atem me was usenie ni nuanom da ho ene wakoto ade ahye ne so nti no e wose wote atem mu wanya hwe ame according to madam from churches or say wanya hwe amementi asese akwan se me na beda ene ade ache wom hu ade ache so mu akwan se me na dama me spend abeka na tadim e ma me so sa so twese cases so bie na no kam sika me wo no na se tema wo kɔ ne so no pa che se na sika nkura sa na akwa no oka enti no se wante atemu asika no a wode ehwe ne so ni enti na bia wante atemu ma bra nipa miensa na dada mu ho okay me yenhwe ne say na wo say eture bi a wo mo sister pani ebi o a opie pacha obeba late enti ema wo mo nto apunu ne mu okay enti no wunim say o mu pie and ayade o motayo adan na one mie wo girlfriend amesha wo dem wantu anko because ebia na ne sister ni fra wo hye amai de me ma me sanse eya na ne sister no indoor no on say gate first gate in second gate sa net gate no aso omu bie no impogwa na omu dugu gate na be rocky e mo no mu nda na inside gate ni de esa so da ho nti ekwa esa ma me ye de nkaka chom so omso no me de ometu gate ni e na me papa ekowie mbonye na me ni sister peyina ba kuna na oda ho no eno na me maintenance se bibia bese a ka cho sister peyin se me kwampo ni nya no we di ka cho sister peyin se mi nya no se ba betu gate mi e ma umo ma ka chem se nya mi shira na so sister kwa report mpanka ka cho sister se bibia e de ankoso anka cheche mpo cho sister peyin no se na ade ne tie sister peyin no ntifi hobi on the field fine na osware na obetu gate na keke bibi fache so na wo NC na kamnya akwa ba beda e na wo na nkran so wo ebesiam na akwa ba beda wo girlfriend kran na abesiam me girlfriend so dam che me ja girl no wo yen say girl so ye like o bad o when you bad crash your girlfriend so me you bad crash your girlfriend na Intiano no menti asie eho kakra na sister no ede so tayo se bufu amede me snap ni me amenra me snap ni kram no eni kosue ni me anra me ko ho ubegbodia e ko bodia makobodua no akosa miti na me ma gbagbo mo ma beba chimi nya aka ho se omuni na so omodima no na mame asna machiwam no bekonam no omsaki kan o sense we na quest attempt to kill a defamation case inti ehu de inti me say no ehu but say wo mo be fa wakro no se ye de ese keka wo ne de prove bi ani ho we obroni beka say allege mo na kam fa from hospital mponam ko check say my akwanyi dance mo be ma no medical report me kru ye police etu ko report here Yama medical report. Na doctor ni kwampanyu a onu po ba report so nso kwan dim na so mistake a onu so ba kwasa flavor akota de ka bedim. Am so media no. O san so mutim ko cheska. O mutim ko cheska. Ebi asi na mame. We dey sikachi ade.
me no be the mama yeah ebisi eno de ya no kre ebiti misi na menim die nti a wo ba ye wo mashi to the sense wo betimi ya mama me see ebisi da unkoto that report ewo 07 na na go 07 mo askwa say ya mama me mbie ma no me duru police ne bo me say me fu nyina nyankopon da man ne mpa gbo bi a me gbon won say ka chem nyankopon say edwuma me ye na nya me nkwa me didi wo ho me tere me sa so afoforo so nti nyankopon na enyi me mfira ma ni me na nya nyame me nim kwa a nyame fa so yi me free sa askwa police station ni me be fi na we ya sa so abeto so nti me nyama we nso me ya asem nipa bebre dida prison Adam wo pema agro wo pem me pema agro wo pem good ye kwato hwan bra me ntesa o se ewiase no onam asa wonimu aha saa na ebekọ o sa se me ewe mu okra mpa meton ade okra no ye tam wo ho o sa se o manya na mbe ye si wo na abra na ma mkwa ya mbe ye container de si wo no ayo time ya ewe mu wo nti me ewe mu ya metekwa mu ohi ho dada nti asembie no a so mo se o ma no papa ni ya unfru krum ya o bada be na baba ye no nti saa na ebekọ so o sa se me se Tuesday nti me ndwane free edwuma mu a na kama na nkamni bi ankamnam asama mbe free pistia oba be duru kumase ni ejerimi o sense sa case we ma time se meku akra no masa so ko rape no nti we kwa mpo minima no me so minye ska nkofa lawyer me so minye okamafo a obeke bi amamti asemu nyanka straight to jail susu se edien na ebesi a ebema wo mu etumi atena se afabricate we di ato so sai be me susu se asem ne ba sana me midi kan ko fi on se nkwa ko budian me kwae no according to my man on say o ka che efira no say omo na efira na ka che ma me so nkonkwa report a me ma twese kan say me de be wa akra ne de enya akra ne bie na no aka ne de me de second be wo no na ma me no kwaya report ni so mra ma che me na efira no ne wasem be se efira mini ni asem oni omo anya kasa mini obi anya kasa ofi order wusha etoda say bia wo mo pe wagudie maya no ene bia wo no wo twetwe ho ana me efi okrampo ni wo man wo na me so efi onso omo a omo pie ko adwuma no do so che omo amutifi emema wo ho guys to say wo type guys omo to say me type wo na just o sin so wo ho a ye nya bi piano pa o ko nya adwuma be be mbiri aden no man fan to obi aso na omo beka say ye wo se o man fan to obi aso sem na mekokọ ba akra sem na mkonya ne se onkonko yesa no amiminim nkomokura akoso omichi na minim asemo maka omichi nti amede me sa asemu amenya nyame na mso misika na ayira no ekwan me fa so mechia no sisi amenya bank for na frefrem me asemu we nya nyame asem Psalm 23 verse o se bonya ketua ni owo eni owo di a eni o mechia so ka o sanse sa asemu batteries mi nko edwuma nkoye edwuma nko edwuma nkoye edwuma me snap ni me asemu ya de mi da maka o sanse so mi nya mo mechi me omunya mo mechi mo mitim sisi anso akama foni bebia omutim wo kan ya no se say wo go asore bacha me kwa aso mkoruma wo go ya cha na me kopa Sunday ya me ko Sunday ya kwa asore na se something na me nka mbe mu Something mpacho me ba boni aketua na owo no boni aketua na owo Psalm 23 kra no ba so ayipo nsia na we dey wo hwehwe no ma me say say wo girl eba wo ho 12 am bacha adwuma ba nko na wo ya wo pon sa na dwe no a wo ba besa wa na dwe 12 o wa skwa asiasi ya bi ka garage no wa so omo ye sam ice cream ni omo bibi ice cream bi ewo wa amanfo ko inbe so ko adwuma around 4 pon be 12 so kwa no panaya opon be 7 to 8 enti why anajo 12 oba besra wo ya wuko bi se ya opon adwuma sa no afa prage a onanteba mo enim yasi na aba be fa prage a no abefi okay enti oba no da eho ma se we dey
said the tea be another betchin anymore. Enti what friend a catcher and said, Bra or buy yanua, who baby because my friend a catcher, catcher, woman say, woman caught to put in more. I hope say what better. My friend can say or moon caught to a move. My friend a catcher, no catcher himself, no mumu da ho ye den amenya akwa ketu akwa da. And the enfa and minimum dear, but a bit to me, yeah. And Crawford to me, one more a crack or no boneno, and one more to me, a yes, I near my near mano. Na near mintia see and say, one more to me at the same way at all. So one, and yet a crying quan at that demo, so crying quan at that demo. Ya cranky, I dream by yam na. But one more yummy and sa penny damn passo, and a me new at that crying no, but woman to woman. Enti fa wo message bra some way yemena na adan na police for ne ba wadwuma mu udwane ye ofi but quotation Romans 6 verse 23 wonyake tuanu but the police for ne ba dwuma mu udwane say mami meno si achimia na nkebiamba na so self defense am so midwane ye na what self defense na what as say mami say midwane na nkope baby mami esa so mo chimia mami me te wo fear na say wo fear na say o mo chiwa ebia wuyi wa no enye ye sense akwa ketwa aya na say nyame antwitwa anye wo a den yeso ba akofo akohunu wo dancing ni wan ansa na wo betwitwa age wo no wo brɛ pa etibeti ase ba de kwan bi so no you can't run away from the law same brand there mintimi ndwane o san say police for ya so ne mbra no no say yes I mean midwane na ehu ni ayem hyehye o mo chemu ase on so beka say bi a wa ye nti da wo dwane o mo chemu ase on na me ka chen say sa de o ma chimi we o mo chemu ase say sa de me kope bebi nkote boys wi o mo ase na am si da bi e kwa akoto snap ni kusu akubodua wi a na me de mo akọ police station na am si da bi ase mo say me pepe info ni ehwe ne ka asem no enti na e ma ndra me ye de me asem ne ba ha si enti edua no kọbọ ne sen amedua ne me boy ne bodua ne ka chen say edua na chi medua ne me ka me bodua ne me ka chen say o mo fa eche kwada ne enye o mo aba mi ni wa enti wo ka na sen say me ka chen say ade a me nyeye na sakwa ketwa de akotum so na ma hwera so man ka asem na so mo say me na ma ya ade ya bla mi me repi akwa no me ntwe se ka not support bi ambai na mo say me ma ya mi jomu ma nsu a o mo say dware nsu o mo nom nsu o mo di dware nsu o mo di didie bebi o mo tena elho o mo nam no mi jomu ma o mo so na asase yin o mo ma na nso bi bodwa am ka chom say so mi nim na mo fa eche so kwadane adua no nko o mo ne konfo no eni mpakọ no be dane dia no mi wi so am de o ma no papa nso de daase o san se me pemiye me mama o pemiye obi the message about what say I really know him he can't do that what be say o se minimum ne pa enya de a obetumi ayesa okay what's mark this guy did not do that my name is DJ Ejeso ena odi free ebaye okay obi message ya ode abano no ba ko de oso woni mo pa na enya de a obetumi ayesa okay nti 0245 301 462 0245 301 462 for message ebra se woni mu no a for message ebra because just me hunu ensem ha etoda eya na ensem ha eya na ensem bi areho na emmom media minimo nanso so ansa no obi ani bebre sei no eya ensem bebre sakura no nko an na dadam ho ebia one ne sister nko an na tie na sister no apie okọ ne mpra ho na aka akura no nko an da ho de a na enipa miensa na dadan nim na ne girl ya ba ne nchen na ode ne girl no ko wura adam wo no opie ban no obe wura adam a na obe rape akura no wo nipa miensa nim okay modie
Bemena. Amen. Now what to say? Yango pardon now, sorry. Yamiatum. Now, doctor, what to say? Yango pardon. No, okay. Enti Kasko. Yen and Kasko. Yen ye de Kasko. Capsules na aba. Na where your friend Brabo Boafo. Bakope. Bemena yankwa. That's mame. Na ya fa kwanya so na ya chia watiefo nyina se eduru bre se ya omde omofide no eto Akoma FM na omo etie eye sede Ghana Nsem esieko omote en cancer media onim se ye Kasko Herbal Center na ate Kasko Herbal Center so a na onim se eye brebo bofo ba kope ne abaye man Ghana empo ene amaman ye atwa ho ahia na ye bedi ho nkomo nti sede yi na ye nim no Kasko na ne yeti yenka no asede yi na yenim no yedi kan aka se ohwe Kasko Herbal Capsules a ano ne brebo bo afọ ba akọ enne obia enum bi ede bo ne brebo no ban esan enne de yi na ye ho ewo mu wo ye man Ghana mu enti enne obia to no ho aguso a enne obia to Kasko Herbal Capsules enne adanse bebre na ekoso ne senti na ye so ye kanfo ye Kasko Herbal Capsules ede ama se osikogigi bi na enomo de anopa mienu enremienu na fa bo brebo no ban na also watimi edi adanse the same thing yes oye ankrankre oye pharmacy shop oye herbal shop and now you over the counter punas also pesa ugibia and also afraid was 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and answer 0501 45 92 55 ofre ebejo feso na also nsaka wo Kasko ni bi na wakono no mama no atimi abo ni se dia brebia ye ka no ese ya brebo no de edi dwuma bebre de maye nipadua no asa brebo no timi di ni dwuma die se de se na fata ebo ma nipadua akwa na aka no etimi di ni dwuma die se de se na efata enti na brebia no ye ka a che se hwe brebo ni ye na se wo hwe brebo ni ye na brebo no timi nya ho aden pa ano so atimi abo ma nipadua akwa na aka no etimi eye na dwuma se de Nyankopon ebo no enti da bia ye ka yese wo hwe ye brebo na Nyankopon de maye na ade ba ko a no ye ne se nkwamwo e fight against yarewa no eye brebo no na e produce sa nkwamwo no enti abre bia no se hu se da bia wa ye tofo wa ye teche na se yare nko na da bia ba abrabo no ma eje se brebo no ntimi ndi ne dwumadie se de Nyankopon ede ema wo no ne senti no kona kopepe Kasko Herbal Capsules na nonum bia no pamienu anwumra mienu na ntimi mwo ma obrabo no ntimi produce nkwamwo na se yarewa eba ebetimi fight against no na wo so watimi anya hoden papa ebiem da bia ye ka yese wo hwa enne aduane ameto wa bondin pokra ya anwa de mia me no wo fie pokra ni na ya anwa ena ade bia ye bia no sade na adoso we nipaduanim brabo no na wa akonya so produce bile salter ano na be neutralize sa eye fat ya ye ka ho asem nyina nti na obi ho da bia o se ne sa ye tititi ne na ye tititi na obi ekọ agyanan pokra na obefrashin pokra na ya ase bonsa betete ani hu bibi sa e kire se brabo no ntimi ndi ne dwumadie se de se na efata ebiem da bia ye ka ye se wo hwa ye nipaduanu mu no brabo no ene ade a eye the master of detoxifier ne senti no ekoba se obrabo ni ntimi eye poison bia beba ni paduanum bia se brabo ni ntimi nyi mfiri mu de a na je se abre bia no obehuna mane ne senti na ye kan for Kasko Herbal Capsules e de ama se konunum bi na ntimi mwa ne senti na ya kan so ya ankrankre oya pharmacy shop oya over the counter herbal shop wa frey na also beje Kasko ni bi na toma amanfo ma o mo so ntimi nya eye apomoden papa ne senti na yese frey 0557 45 35 79 0557 45 35 79 ofre ya beje ofeso na also watimi enya ode ebiem se de yi na yenim na bi bra ya ka se Nyankopon abode oboye bia ode breto ho enti wo hwe nipadua na akwa no so a e oniema bebre ho Nyankopon de e breto ho enti wo hwe nipadua no mu a e cells na make up blood no anu Nyankopon de breto ho a o ma no 80 to 120 days se odi ne dwumadie saa enafo na etwa se ofri nipadua nim na afoforo so ba ma no so be ye omode enti akoba se odi ne dwumadie wi a brebon na wa akonya se o so mani free nipadua nim
se ko ba so obrebo ni ntimi nya adwuma yie se de Yakopon ball no na ubon sa ahya ase boaboa no e wo ho yeyina yenim se ye baller bebregu ye fie a ensunsanso e de basa so na nipadua ni mu no esan se e o se sa sauce ne etimi free nipadua na entimi free me se no so ba ye baller de ama nipadua no e ko ba sa na e yarewa na beba tubon se boaboa no na de ba begu hunam no na ama wo honam no aye yellow nti obi ba ne nsem obonse ne nsem aye yellow pa sa so na de begu nani so no na ama nani na aye yellow yese jaundice ache no kobasa na unhia dro bia se unhia Kasko herbal capsules na watimi anonom bi atimi ama no aboa abra bia ye ka yese de da bia o se ono de ne so tia na ete enso ohun de ntia ne so te no uhia Kasko herbal capsules de ono so de da bia na honam de o kan ne se da bia na ho ekeka no Mr. say konekope Kasko herbal capsules na also etimi nunum bi na etimi mwa de ontimi nidi odru ba kope ene Kasko herbal capsules na etimi abo ene se de bia ye ka no ene wo for Ghana for na nyina galamse agye ene yensa ase nyina aboso ne se nti amma eye nubone ne na aba yenuane ye di mu ne se nti ne ye kan for Kasko herbal capsules say ye na ye wo galamse areas ye na ye adwuma na nkasa mpo no yenkope Kasko herbal capsules ni bi ne no no ma no entimi emoaye apart from say ye wo galamse areas ye na ebedi adanse ye say ene ye mfo ye yina dane agrochemicals ne se nti no so ankope Kasko ni bia no no ma aduane no akoto na bonten na ade aso ni di abonten ba makoto minu ba makoto enuaba no e wa bonten na mama beno no ka hu se ne kwan afa so ye yafu no enti se kane ni biem enti still chemicals no ebi beba ni paduane mu enu nti na ye kan for Kasko herbal capsules ye ma me ne ye papa no mu mfie ko monim se de yin anim no abra wo mfie ko onim no na se de oni paduane sitie no na ho oden ba fom ne senti ne ye kan for Kasko herbal capsules se kopa bi na no nom na entimi emwa ema opomudi no entimi ensipi saa so na ye na ye da aduro so for mfie bebre te say ye na ye nom antihypertensive medications ye na ye nom diabetes aduro no waduro ye be kan for the amount se konekope Kasko herbal capsules ni bi yen kan hu se ndro na ye num ni na so ye chemicals ni bi enti ye no so ewo nsunsan so obrebo no so ne say enti na ye kan for Kasko herbal capsules the amount se konom na ntimi mu abrebo no ma abrebo no engina brane say ya yare bia bebamu bia no etimi aye enti say dia bia ye ka no ye ndro no okọ Ghana for na nyina ubenya bi ato ne say enti no Okanshe drug lane Hello Pharmacy enkran ye nyina ye nkope bi na ye nto saa so na ye na ye wo ma 7 na chemota ne ne mpotemu nyina ye nko Kasko herbal shop wo ma 7 Presby Junction no so pepepe afi Ashaman for nko Rikus Pharmacy La Paz for nko OP Pharmacy na Nsawam Randy Pharmacy Kaso for nyina nko Tribe of Judah yeso ye nsa betimi akabi ye ko tonike e osuhum ye benya bi na akofodua ni Eastern region for nyina nko Kasko herbal shop a Ben Jackson Park no so pepepe nko anti akobam ye nsa beka bi Gameson Pharmacy also ewo kede ye nko gibi Paulina Asapon ewo Konongo Kumase Hase Misty Herbal Freddy Mens Colin Nack ye yina ye ko ha ye benya bi so full line ne mpota mabu akwmpota mu yina ye Kotinatek yeso ye nsa betimi akabi na Boss Pharmacy eso ewo Oboase Asante Mampo ye nko se wa Herbal na ye nko je ye de takwanko owa se bibiduro fie ye benya bi Cape Coast eye Pedro Junction no so pepepe Salamat Herbal anase Busiri Pharmacy yeso yensa betimi akabi Zue Herbal any Secret Herbal so ewo Temale indi Temale fo nyina so enko na enko je na ye so yewo Western Region Takrade yenko AA Mensa Sir Charles Kodjokrum na yeso yensa enkan ye Kasko ni bi yeso ye wo Seshi ye nyina yenko Philomena Fosua na yeso yensa enko kan ye Kasko ni bi nti abra bia se de ye ka no yeso ye nipa na wo brebo no nko ade unhia Kasko na so anunum bi ene se de ye man Ghana mu ye nyina ye nim se niema atwa ye ho ahye nyina e de yarewa eba ye nipadua no so ya ka me ate ase se yarewa na eba nyina no so obrebo no gina brane a yare no emma ne senti na ye kan for Kasko herbal capsules ama se konum bi na also timi ma obrebo no gina brane se yare bi eba etimi aboa ama obrebo no etimi agina brane akon atia no enti yeguso a ye ka ese ne Ghana for na nyina akwa abenya bi enti ankrankre pharmacy shops herbal shops
over the counter upebia frey na yeso yenjo feso ma so on sentiment kan he Kasko ni bi nti yese frey 0557 0557 45 45 35 35 79 79 0557 0557 45 45 35 35 79 na say 0501 0501 45 45 92 92 55 55 say frey ya yebejo feso na nchechemu bia wo no yeso yede amount yebeda tiefo yina ase nyame insha papa yes yeda say Kasko and the Pasco herbal capsules brabo boafo adro ede aba ahaya Akoma 7.9 FM and afe Onia TV Akoma mu nsem dwumadie no eno na wo hwa na utie no meni kofi na edi nkomo na riches asema woka ene se ade a wanya ye akoda bi de to no so akora ni pokra no onim ne din se woko school so ye dan efie wokotena ye na afe kora enya mai one the other side ade akye no pa wapa nsue bi ade agu ne ho na wakọ hye ne boutique kakra bi enei wo ye no wakọ tenton ne ne ma na ye de asem se na eyadan na osi sika se na yira ye 15 year abra police phone 500 pacha abra police phone ni agu ni so no you track any asa any other room so amwo me nchen o sika empo o mfa from cc a but if you to any you track for book no kra na if you to ba kuma se wo friends ma ba kuma se so be bobra enzema afo de wo mu ho mame wo say ehefa na efie no wo no but if you know for the new site for Chrome new site STC echire wona okay mesamo mo de munnim bibi nti wodi mirika na frito na obi so but frito sanse ye wo bomofo ni mabo ayafo o mu dwebu no so na nkotito sisan su nim na mekuduru bom so nti wi fo no mo wase ono sibom mo fa ncheme na nkofo mo wase ono ja o mbechi me se pacho mi numbi mfanse menya nsem anka se ye onse exactly Matias no mbechi me ja mampo bo ahye atare ehyem ko bi atare mpobo nso obi mpobo a ehyem a metie na 3 days ni kofi wo freeze ma ba kuma se so bebo branya benfie sen me ba say 2016 yeah and na mpapa so na me ba say nso mission san edwuma e pomo na I say ebi nka say famokoni asem timi ami ni nemu na asira na ma be ye container kakra bi si ofuru krom kensoa ma kwajichi amanfo sike bi am na kofe nyame aguma meton nyama kakra nti o ma me adi fie be say ma me fie apacho 45 years onu krampo dan pa ebo asekrampa me na okasi ne ho mfa no pacho no mfa okobe 1.5 year ni me na me ba penyin na me hwe me ma me wanya fie say una ye ba pani pacha ya wo ye adwuma kakra se do ma me pacha mo hwe ni ye o urade nyankopon urade ya hunu bi o me mata case ri bi so da o me say de wode te se de ni wo dwane ya wonu say wanya wo bi ama na ntwitwa anye no nti omo de ne kwotumba likely one serve me nya sure say wo serve ni fie ni nyina wie one serve anwie o try be 4 years but one serve anwie na nyame ye na dom enaja ye yi no na obodua de nam so kra ma one serve anwie na omo yi no no enie omo de ne kro no na obodua sede kofi abodua no sede kofi abodua no efie wura wa hunu sister wo se bebo bia ka ho ya be me na bobi wa ha ka ho kosia ne kra ne sinapo no ode aba no efie wura wa hunu sister wo free baby ba ya wa hunu akora wo ka asam no a bia enya no kra ma me hwe yie na guy no asam ne ba ye no ono wo kọ no no obodua afa de ne wodi animu to wawu wofa ya wotutu ntomagu so a wofa no ni ho wono so awu maame ya wono so ji asem gira mu maame ne wu akoda no ankasa o ya wodi asem to abrante ne so no wono so awu eno na nkrofo ani ba wo mo ho so ena abusua ne hu se da bi
ɛne asɛm no na ɛnte saa ɛna ɛneɛ wɔn mu awurawura mu a ɛna ama aberanteɛ na nsɛn ne mfie no ɛnwie yɛ a yɛde yie no na sɛ asɛm wei no sɛ nkesi yɛ wɔ aburokyire a nkagan ne sɛ nkɔayɛ yie nkɔayɛ yie nanso Ghana yɛhunu sɛ nyɛ nokorɛ but yɛyi no waba na ɔyɛ mpaboa na afei na abrabɔ nyinaa ba abɛyɛ basa aha wobi ampɛ sɛ wɔde ne ho kora ɛbɛtwitwe ex convict na abrabɔ nyinaa akɔyɛ nkɔbɛsie ayɛ nkɔbɛsie na nso so wɔn di agyinamu ne deɛ wɔn anya wɔn akatua sɛdeɛ wɔsi kan yɛ romance hɔ no wɔsi kan yɛ bɔne akatua ɛne wɔwuo enti fiewura hwɛ ne yie yo na ansa na mani babrɛ no Kofi Mami Marcus me ba de Kofi me ba pani de Kofi Mami Marcus Marcus Kofi my friend Pedro do say Pachompe minsa Kofi Marcus wo yo ya na wanyo Pachomanyo Kofi Marcus Pachomanyo na kamu nkobejia Kofi wo ye ya na wanyo Pachomanyo Marcus Peja wani obi o wa wo de sika aturu mi mu kura wo se manya so no Marcus Pachomanyo entina enra mekobejia snap na swat me hwie ngu baby omo mo fi okra bedi madanse Pachomankono Pachomo adanse fo na mu gina obebra omo stoffe akunya oforukrum STC chiro no obi ehun se me bojia esa so come shop ni nim kobojia se obi a obeti asem na we misa me obegin bebi obese me din no ono so kan ho bi ne dua wa tere mu papa Kofi Marcus ma asori ma edin ebi nuwo akachim sisi a na ka ma me da reho bewu ye tu po ma me da single room mbe ho sira sisa ma me hyebre enya amanya me hu nti me nso me ntwen e mo bi mfa no bonye mfa me so ame ma me yi no anka ma yeyi abesisa na brabo nti me nso Pachomanyo Marcus Pachomanye Kofi san wo ho Pachomasan Marcus Pachomanyo Pachom say manyo Marcus Semewera Nyankopon boss no asase yimi ma na kwani de misuno kosem kaso wu ama mfam nko semenem me no me bai na o se semene wa beda me twisi kensu so asa o se ma twisi kensu so a ende de odi enimu no kam point to baby abran ni fun kromu hu me asema ya de meja edibeche o sanse se police for so mu sisi a ya kwa na keke na statement na wo police station enyo mbegina so enya de me meka no metie nya de wo beka enya de me meka no metie o sanse ya de me kokko de sisi anu a ye kojeri ni ansa ma me kwa me friend kwa 10 pastors kro nya bi mfa ma onwam ofremi no ni dam so anyam na meji bi efri no ya sampa wo mama or say he's innocent, he can't do it. The guy is innocent, he can't do it. Or sister psychos, I really know this guy, he can never do that. I know him well. Innocent people always win in difficult times. Nyame ti ase ubedi nkunim. Okay, ono a message ono de was say onimu pa said you say can onimu well. Okay, was say my name is Kasko from Obuasi. Please, the police people should do proper investigation for this case. Not just a report. Tam ben na wo call adwuma na tam ben no mo ba ho. So me hwe say akra no wo mo nkonko dware no nkokogro ne ho. Say wo spend ne ade. Say me no me adwuma na rama tu na me yu track for frame ne ye for ne kwaji ro no. Nti yu track for frame say me face kan fambra no. It's a discount come ma me ba ko a o ye pin na aboba sign na 2 to 3 na madam for the frame na me ko fie o nti se me kwaduru fie na me to kosu akwa esem kwa kosa bitinu am me kwa no obi ani fie o na ma me ba ko ka chem se me ntwa me fa kosu ngu o na o ma friend e bo sem na msa so mire fie nti me be duru adwum ni in this ma na mu se police for pick up white e be si wo no mu hu ye gina o
na am so mi dwane ye nti mi dwane ko ja shop no to bi ko be tutu ma odi kilo obi said Marco so mommy wonu obi a wa repu obi na was odi no kwesi na obeba TV station say obesa na ho say wanye was say entumi the me ya say confront ntimi ko wia wo de mu ko wia e me kan cho say sa so be lock you gate won confront be sa de we bi da ko wia ya wo fa no wie ya nkadi na kwakwa akwhye ne dem ho na wo kra akora no nya wo nkwa na ada nipa me yensa we wie no aka cho say so de ko two gate na ade asa o pe bia de ne gen na adan ne gen na ba ya wo be bie do ama no a wo hu se mo pro eda ho enti no we answer crash I be so no mo pe ho na wo de gen na wo gen na ba ho na you machine so wo boutique wo ska so wo bi abu boutique man so ne life enka obenya bi ahehye na wan se fie wofo wan pe wo bia wan akwa abontin su ne bia ba fie ebi wo ho a ebetumi aye guest na shi ebetumi abanesa ma omukrom so fie akoko krampo di anya de amepe eyesa kro ebuo krampo ni omususu a akra no kro su awo mama eno no akra awa fefe ni nsem sisi asemo familiar mo samens fighter yo my charity for pani ahwefo nyina na yema makwaba enfamba Primsign groups of company see wo Dr. Joseph Famua ye ne the Siemens vital herbal mixture ene capsules agan ye dupa no ye de aba edwaman so nya no kwa ye preke natural powder wo so no eno so eka ye products no eho adroi se de ka show no wo de preke natural powder no eyi fi ni pedua mu ana fo de agan no so ama wontini ne eno sisim ya oni kro bi bia waposo ni peduanim bebia ya wo bia na wo de tu ase na apia bonten na peduanim adwo na fe ni peduanim ay kama na bibia enso ay kama ede ama ya preke natural powder no 100% natural ay preke se na do ka dwo wo beso bebrenti eje no akasa ya numukumuku ede egu ade mu awode ama wo de a wo baya ne se wo kwaji bie na fe wo sense yo de na pa bia na wasatre ba ko to ya package ni kama tre no ehye ho dada wo saba ko de gun so de mu a na wano mo tumi ne sanso a wo sa de free aduane a wodi a na wadi na aboa na fezum la ayo adwuma na tumi aye ni ye nipaduane nuane no ayedi no nipaduane fa de hia wo mo fa nuane no hia no wo mu wi a de aka ne ye free a wo se epia bonten na eba ebi fa ajanan mu ba ebi so fa dwon so mu ba na mo ma ye preke natural powder preke powder no e na ekwo nipaduane mu akoyi sa afi ni nyina amana tumi epie abonten eyi fi nipaduane na aboa ma nipaduane mu ate na bibia ye kama ede ama ye ka say ya wuwie ya wo sori ya wo koto agan no oje nsuo no ade to paye na fo waje preke natural powder ne bi ede aka ye se edo no to wie ya wo de frey o frey a na waka wa ha na kire ye so bebo a kire kwan pa wo fa so a obenom edo ne numbers no 0244 718 557 0244 718 557 that's 0241 604 702 0241 604 702 and that's 0209 288 288 0209 288 288 afa fini gikawani nyina pie fini pedua ni mu a enye no kwa na prokese powder no ye esa so siesie ni pedua na wakoma no a e na mpempi ebo periperi wa kasa so se wakoma ne moyie no okwaje preke natural powder ne bi na wo so de gunsuo ma no ma na so de be fredwane na we de bebo ma wakoma no aboya akoma ne be ye adwuma kama betuma pompi moja ama moja so de fusane e wo ni pedua ni sa ya wo nsa e no wo nan na ya na mpempi na ye otitiriti obi sori o si prosi ache no ebi si anansi ache no anansi onye prosi no ache wo e ye wo moja no clots e na aba ni peduanim o moja no eni ti no eni wo asisie e na ama moja ti bi ni efunsane a ama wo nsa no wo nan no ya na ye titiriti obo ade obo na so kra wonte ne nsa na pema de a wonte ni nyina e preke natural powder no e no eni edi titirism no e fi ni peduanim ama moja ti bi de efunsane na akwa aba na ni peduanim mo so ada o ma pefo na moja ahwe na moja wo fam no mo kwaji preke natural powder ni be na mo so mo fa ngunsu fa fredwane na mo ni e be bo ma moja bebre abanyin sen ni ma bibia
and so I come as also woman come more process for no one more depending on what by ekutia the one a pre natural powder no and I would boost to mama many of day no so about by aji by the pediatric my dear bia I'm a tree and for say diabetes say hypertension say yeah ya dear bia stroke na chiwa okwaje pre natural powder ni bia ka gan no babo na fe ni nyina eto etwa stroke ni titiro say ya wano and asabi ya chiwa ma na chiwo nsa na da ho nan na wotumi kwamba pre natural powder na edu akejiremu aka gan no ho na fe stroke no ka chiwo se stroke a chiwo pen kra nipa no wanyi ni fi se wano no achim ne ba betene na wonsa no da ho no watumi amaso wonan no obedi afusane akwaba na bibia so e kama e woni padua ne nya bibia ne tumi ye pre natural powder no a gan de ba ye no e kan gan no ho no ne beboa ama bibia enso aye kama say ye kese bone na aba ni padua nim cholesterol sade a choke ba bi na opese ne nyina san fi ni padua nim a e pre natural powder ne bi e na wokogide egu nsuo ndi afa aduane na aboa wo na tu sa kese bone na se e de afu obanya flatter me bibia ba ye kama e woni padua nim ama so ye wuti e na dwa gaga wuti e na migraine severe migraine bo ha ne tifa no etimi pai no a okokete so ontimi nda ni nyina mokoje pre natural powder ne bi prekes wa waso na do kan ni mukumuku e de atrashe ho e de amamese wo general sa e de gunsuo de matino so wo besa baako na de gunsuo de ma na pabia na wano montumi ne sanso a wo safa aduane a wodi a na wadi eno so boy adwuma e wo saa kwan ne so nipadua ne mo ate a pre natural powder no bo adwuma se yawie no na afa ye the Nsem vital herbal mixture any capsules agan no enso e ko nipadua ne na eno so ba bia ya wo bia ba bia kuro wo bia e wo nipadua ne fruit so kwa ona ase no na eno so e ba besia no kwan sisi ya de titiw mema ne ma no mo sisi ya de amade bia na mo mudu kura sey no won kwaje Nsem vital herbal mixture any capsules agan bi o jinsuo no na waje tupaye na waje pre natural powder ni bi e de account ya so to ya free o free a o ka ho no che so be cho kwan pa be fa so a o be no maduni numbers no e 0244 718 557 0244 718 557 and that's 0241 604 702 0241 604 702 that's 0209 288 288 0209 288 288 and mema no sisi ade ama mo mema ya to fam kura no a ama ya to mudi 2 minutes man na e de bia na akoya so bitina adwuma mu adru adwuma no boko na hirada no so botikoko no akoda ho abra bedru ho ampa ho a wati sika ko oba ho ade na beto dem mo ba mena kwaje Nsem vital herbal mixture ne capsules agan ni bi e na edu akejiremu ama watimi ato sen o mema yem ama o mema yesisi ade ne kwa o mema ya ne boko so be jana na so se be ma brane na won so wa badwuma sa kwan no so se ya oto asentin na ya na mu twetwenwo onipadua ne ba bia twetwenwo ya wo bia e Nsem vital herbal mixture ene capsules na kwa kwaje edu ne mema kwa na enom ma ne mema nyina ma ne so amoso so esisi ade eja mo so mema ne to eja no mo de ba na mo so ya asemo no mo nyina mo kwaje agan ni be siesie o mayem ama afo fichiko mo ma ne hu nyina to betwa watenka no oba edafo mo atekọ no libido no eno so je Nsem vital herbal mixture any capsules any pre natural powder ni bi na de kan ho beboa ama watenka no beba enije beba na odo atena woni wokunu no odofo no entem se bia ho so de no wachi bremo no ena ya na emutwitwi wo mu ya wo ja Nsem vital herbal mixture any capsules agan na wokọji nsuo no na waje topaye no na waje pre natural powder ni bi enso e de kan be sese ni padua no ba bia ya wo bia beto ase e de efro na ni padua ni mote na bibia so aye kama say ekoko ba bi so a na okoko bo piaba obi ko to ba bi so na afi bo so moja pram no ni nyina ekoko Nsem vital herbal mixture any capsules agan no any edi to ase any pre natural powder no doctor don won odwe hu tedo ni atopete Ghana ha ba bia obeko bia pharmacy shop any herbal shop bia do kwa wo se wo pa agan wo tumi akabo for 20 no so ado so Nsem vital herbal mixture any capsules e bi nkoje bu ju nsuo no na waje to pa no waje pre natural powder ni be e de aka water for ne mpatamu a any road junction PF pharmacy e wo ho kwa abanya dodom ne baako na water colina care ba ashta have me e wa safo Freddy Mens any rock pillar herbal mu na keo e na mubutu omo edi wo mudwuma crowd past ventures okanshi dwale no benya gan bi enso no to pa ye ne pre natural powder no na water humble manda wa shama ipana herbal e wo Cape Coast Jeff herbal man kasim akobam herbal e wo goso e na afeja herbal enso e wo goso akobam herbal won kokọ atena ye nyina kwa
wobenya aduro dodo ne ba ko a wopɛ bia na wato wo de an so obɛfrɛ ya ofrɛ aka ba bia wo a ɛbɛkyerɛ ba bia bɛn wo na wo nso wakɔ akɔgye aduro ne bi ɛyɛ agan no ɛna edu akagye mu frɛ yɛn na yɛ mɔ nkɔmɔ yɛ numbers no ɛyɛ 0241 604 702 and that's 0244 718 557 and 0209 288 288 ɛyɛ Siemens Vital Herbal Mixture capsules yɛ gye so sa agan baby awo bia na wagye bi so ɛto sen Kofi akora no wasoma ne da Pacho mensumana menkasa no krampuda. Okay. Akoma 87.9 FM and Afe TV. Also, good afternoon, Marcos. The only thing that can prove this guy innocent is by consulting our local deity. Otherwise, the police will arrest and assault him, or in the name of we are doing our job. And if this guy is innocent, then the girl and her supporters must be punished. Okay, or also a message. I don't know. Well, so the guy did the right thing by running away because this is Ghana. The police will never do proper investigation. They will just jail him. Julia Ascenso, you are doing a good job. God bless you. Okay, and message is in the opera. Okay, well, so good afternoon. These are the reasons. These are the reasons bad hands are pointed at ours. This guy didn't do it. If I was to be this guy, the rest will be a history. I will kill from the head to the middle and use the tail for Thanksgiving. Lauda is my name. Watching from Agbezume. Okay, so message. I don't know. Make it kind of message. Pastor Julius. Yeah, Azemo. Chese. Misro. Share. Madam Yam Shishimi Misro. Ona se the TS in the two minute ewo. Ndi aka beto ato so na. Misro. Ma he ade ba ko ahụ. Ne mani bi wa ya na tọrọ de kan na obi fi se. Hwe edin se ya. Bo nyane a sabe ko da so dem. Se de obi di message aba. Ana da wo dem no. Se obenya no ho atete senka na sumba dweno no. Nanka de na bontre se o akora keto amakọ sese no onya na woni be just edin no be ba na nye din pa bio edin bia wa build ya bedu be odi adu na ye de just once asem ya na meka se ye investigation kaka hwem se ya mpa na nyampa na no na ye den sa na be de sa no ebema ebe cha na ana ebe de it's normally na some of these things in the ma omonye ready omonye the wona ebesisi wona bedoso because say we corner we call dia omontwen dia katwato so na enye kwanso odwane yi ne ho na so madwen no ote oyebetim kra beche no because yakoka sim yakọ report to police station say na waye but I didn't say yampa say nyampa but ma say abusuanfo no entrance yi na omunye investigations yi because say opeso budua o wa eya mama yen susu so ye ma ne so ketwa no omuka asema mama yen hwemu yie na we say na me kura me ha and 14 years ne 13 years nyina di kwate omu di kwate eti we wa ne pewo eti se me ba wo be ka sa asemo ya me say me bie ma me hwe bie wa ha mu ho na me hwe because me dem misuro me a me be die gina mu say me obi afa me ba no ba me catch us and try to anye in church to swing some me won so I'm full chant wo mu chant ye jisika man ko ye yene ko wo mu ye yes e ko me fa ko no me chabuo ni acheso wo be jisika na abewu e chabuo ni da ho e bi di wo de how no every wo so na wo de aba meme so aba meme bo me bra no man fa de sa de na start here sure it is how maami a wo no hihiem le to akora no nie so say abrantie ene wa abeda no he raba bia wa he na me hwe obi a ya fa ne bia ye hunu
na de o de me unu ko wa hu a hospital ho na wo bi ka ha na ade bi atiri se yenye ya bi ha ba no eba enu bi na si ye no wan na ebre na se onye na bi se obedi nipa ne bone a o de ye fa se hospital e kwa na say do baby office e obebo kakakra na mboa but ni yi mu na say wo pe ni yi na open no pa that is the best place na no pa was spams ni gu ni mu o asem na ye ke wo ba ka kira wo se anopa se enumere obi ni na aba beda ana wo bia so nim se be ma ni wo ba da ye nyina ye nim ya fa ye da nti ye nim enti be ma ni wo ba da spams wo ho enti me ba ni kan anopa na me hwe bia ma me hwe se spams ni wo ho ansa because me je me so ye ntwato so se bia na wo sha ase abo first one no se wo se wo maami a waje agirem se wo ba no ya fa na bra wo no won fa no won ko akwara ne ho wo ne nsan ka akwara no epono na da ho kwa epono ne da ho ana wo no ka cho onu mu na tifie tenant a wo pono da ho ana wo ka cho anajo ne girlfriend aba ne nchen 12 o'clock ana wo no wako bie ne girl no aba nti oba no hu se wo mu pono no e da ho yina bie da ho ena o ka kire mo se o ye mo papa se adiasa mo so ne na mo nsepunu nim na ya de mo de bet ena mo sori ye wo sori ena wo nua panyini e sori ba ye ena wo ba be kapuru na ye de atum adana se nyame nhira no ena ono ne girlfriend she den afa na waba wo onyankodi ye afa na waba eti wo wi ye no ko ne dia wo di ja girlfriend wo pro man ko se wo di rape wa sa ko try ma so abusuafo na ka ne girl ne ma bonti me se obi rape obi kwa o ma ha obi ma ha na bia o se wo a obete na wa musam na bo wo bet na obedi agiamu atia no dia no mo onye o se wow se ya obi amate yes se na se how we to put ana biam na aha ne modua ka be sa ma na entoto so ya bia ka se ye wi ase ya ya aha gana ye wi ase ya hwene ya ye be kunkum ya ho se ya oh se si ya no de ya me modua o na asam na ye be si ama ye nti na mani pa bodua na dia na se wo go nyane asabe ko dem me na be ka che so wo nyane ka asabe ko da so dem na ya tia no ya jani wo bia ma na kwa ko 4 years kwa me se aha no se no kuro ye nyane se obi benya sikeli apia na kakra bi obedem obedem enti wanyame se nyame na wa smart obi obana zo menye me se menye dia e de nyame twitwa age me kasabe ka odem me na be ka kira wo oye nyansa so oye smart se me dwane na Pastor Julius say show obedwane no so ne kuro mu nzema obi animo ebia ye be declare no wanted na so senka waye pa na wo pe ba bi adwane aka enye ofori kuro ne askwa dabi ofori kuro ne askwa o na ko fa ka dwane ko ba bi a wo maame prayer camp shekwa ko pe ba bi kosie na ma waye de ye ka waye wonya conference am ru mi asa de oburi to snap de bodua awabra wonu so waye asa na wo also adibe wa ma nipa na wa yana se obusan kra na ne response na nimu bia ani adi na adro ma so onya sa kuru no sa ko touch na bom fan ka say ma bodua radio station asa fa metan radio station o TV ani Akoma FM me de ye tie wo mo me de ye abusuafo ye hwemu ma mi a wo ba papa wo ma ye wo bi da ya ne batoa so sa wo ma ye de ne ko no bo wo ni dua abusuapa ni wu ye wu ye akwa na wo bo asa so da so ono so da so eti we anya me nwanwa anya de sese mutena tena ho dabi ma anya de sese mutena tena ho sa bu ba kan kire mo ba no akora bi okwa 14 years sese kwa obi akofa ne so obi afa na mpa bi kwa na ye 14 years ono obi onya akala se o wanti e woni nipa bi onu na dada mo ka ho years na ko bi ade wanti atie mo wa jini feelings awie ma ko nya se me se na me se this time abusuafo de no mo kasa mo amuya busuan mo ne no mo kasa wo akula no 14 years get there wonya akula asa wo fa sa
Obuapa sɛ obɛsɛ obi ba bɛma. Obuapa sɛ obɛsɛ obi ba bɛma. Obuapa so sɛ obɛsɛ obi ba bɛma bɛka no kwatɛ. Ɛno mi ɛbɛba wo no wasefo no fie so no. Wa ya wo hu ho ano da. The best is abusafo no mfa ba ya ntena se. Ne nyɛ no bɛtɔ tam kora mara ka no. Me say ma sɛ wo di agora ɛbɛtumi ahyɛ busua na se. Na bia sɛ betumi o. Ba hyɛ. Yes. Yeah, yeah, but Kurana, Gabi, one can you crown. We will read him. I did have. I said, we will be as a man, not dinner. I am, yeah. Because we know about yes, Mrs. says, "What more pen chat to swap? Too much, Anna. A chat to swap pen chat. Everything you contract you now. So, you have saying, and I saw from me, I saw from me. I could just say, Conan, I said, and you go down, never record the black. You have not seen, no, be trapped to so far. So, my air cost, so we want to be over them where you are. Yes, son, I'm say we said that see ask for the because pretty forgiveness and I remember because pretty forgiveness about I said you na say why you billion big say catch us for fancha one fancha no one fancha no it was not fancha say a brand no one a brand baba catch now yeah no put one card I am asking to no put this and person you took one fancha we tell go to Monday to ba say enye ono ade ono fancha asem say that here you mom see e fa me kwasa and pass we pu we want to make say oh nya hwe na le be ma na so ntile me fancha no oh mom die wo bem de ni ko police station enche no na ko ba say enye ono ade a ono dia fe dey say on fancha dey a che na me kase me dia ye dey preach Yesu ba for mo na che na so de o dia ye nkofo no aye o mo ya sa no dia wa me o so be ku ato atwene ku ato atwene na ka kire wo na number the chance mama me dey me ntwa to so dey hey urade wan ka hwe kura ko no de mo se ya abababu ko ababo so da na kwa ba we ko zie na ho te se nyame adom me ho ye de nyame ase ene de pressure no ko soro na pressure ko soro ya semu na wa wuti wono woni mu me aya na de nipa mu senya no kore woni mu senya no kore but na no se ya no kore enti ya konko sai ko ya no ma me sanki yakuno yenyi na di ya semu yo yenyi na di ya pamo no na wo de wa jojo na ubeli da ye 3p medofo yemo ha emu akwaba de ba akoma mu nsem dwumadie so na se de wiase koi de uhia 3p pebinu mate na se pressure no koso se de ya onum bia na aboa na akoma no aye boko na nya sa se de na abrabo na ekono ubedi ni pechi wa kwa botwa wuti e de ato plate so na afi wan kasa wo hwesenti wo na watwa wuti ato plate so cause enipa ho ahomete Medofo Piwak Natural, I did 3p garlic mixture abedja so and ye know share a ye no airbo and comono. Maybe sasa ompono emuti say, Majidi say Yankopo domo hoye papa and ye fiada on Yankopo here so now watching na ko asa betua sumdwemo and unti ye basaya not just say a ya pomode hon komo and ye know air babidi and ye general health not just say and yarwa ho doa 3p garlic mixture it me to ase na chese we no enya de a ebe so yade ne so e to ase kura amonya afa hodie it mesre wo se ensem ne nyare na mebe bobo so no tie na so pam tumbilika ne kope 3p garlic mixture na enom menya bo yare so nko ade a mesre wo entena se ena se ma mo yare so a enu chese 3p garlic mixture emwa ebeboa freyen nie ne uni nkomo ka kire doctor say yade we die mami ke ekasa ewo akoma mu nsem so no wa moso doc 3p garlic mixture ebetimi otu sa yade ase amame ana ye ka hye awrade ni monyam se yade na wo ka ho asem e kire doctor no se 3p garlic mixture ebetimi etu ase e de amawa doctor ema won kasa mre Doctor Emma won kasa nchekura obehwe se ubenya aduro ni bi anom na ebetu yare na se 10 edi amount ye numbers no ene good screen so no fa Fred doctor Sia ye no eni nkomo
ɛmfo apɔmuden ho yɛ number no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medofo kai sɛ 3p garlic mixture ɛwɔ toam ɛhwe hɔ a ɛbɔ enti wotɔ a mesrɛ wo sɛ so mu yie na baabi nso a wode bɛsi no fɛsi wɔ yie na wo nan ankɔbom ama anhwe wɔ because ɛhwe hɔ a ɛbɛbɔ na yɛnhwɛ yɛka nyarewa ahodoɔ a 3p ɛtumi to ase a mepɛ sɛ wo hyɛ nneɛma bi nso ɛma me deɛ di kan 3p garlic mixture nsuo nim ɛduru a ɛyɛ mixture nso nsuo nim deɛ ɛtɔ so mmienu yɛmfa aduro ne nsii gya so ɛnnoan ɛyɛ purely organic yɛka sɛ aduro bi yɛ purely organic a deɛ yɛkyerɛw no sɛ ɛnhama ɛne nnubuna ɛne nnuaba a yɛde yɛ 3p garlic mixture no ɛyɛ natural wine no a yɛmfa biribia nso so mu yɛmfa nsii gya so nti kyerɛ sɛ yɛkyinkyim ne natural fresh saa ɛne yɛde afa abɛɛfo nimdeɛ so ayɛ 3p garlic mixture ɛde abɛdwa so a ɛnɛ yɛ nyina yɛanum bie na ɛtu yɛ nyarewa ase medɛfo wowɔ hɔnom a wodwo nso ntɛntɛm paa sɛ woyɛ bɛɛma sɛ woyɛ ɔbaa ɛnɛ mebɛkyerɛ wo deɛ ntia deɛ di kan woyɛ bɛɛma no sɛ wodwo nso ntɛntɛm a ɛbɛtumi akɔba sɛ wonya infection ebia wo ne ɔbaa bi akɔhyiam ɔbaa no nhyɛ da nim no ɔno nso nim wɔ ɛnna ebi kora ɔbaa no wonim no but ɛnɛ yɛtaa tutu kwan yɛtaa kɔ programs na ebi a washroom no a ɔbaa no kɔ use yɛ no na obi akɔ use washroom na sɛbio ɔwɔ problem ɔbaa no ɔnyusu bibia washroom hɔ nom yɛamfa duro bi angum na ɔno nso kɔ use bia because sɛ ɛbaa yɛ urethra no ɛɛtie no nti no ɛtumi nya infection tam anasɛ wakɔ washroom kora na ɔresiesie ne hɔ no ɛtumi ma ɔnya infection ɛti aberɛ bia yɛka infection ɛne ɛnam yadeɛ ho asɛm a yɛka kyerɛ wo sɛ woyɛ ɔbaa na wokɔ washroom na wosiesie ho a fɛfrɛ ni mu kɔ akyire ɛmfa mfrɛ akyire ɛmma ni mu wowie yɛ awohoro nsa kama ansa kora na ebi a wobɛyɛ biribi a wayɛ na aboa ama infection a ɛkɔfa problem ɛde bere mmaa no ne nyinaa afiri hɔ afei woyɛ bɛrima nso na sɛ sɛbio awia abɔdeɛ batama me nkyerɛ mɛma no infection bebrebe a ɛba yɛ yerenom so ɛne ɔbaa yɛ ne te so no bebre na afiri mɛma no bɛma bi wɔ hɔ nom a ɔbɛpie ɔbɛkɔ abɔnten ɔbɛkɔ akɔnantenante wɔde ne nsa bɛsosɔ nneɛma mu ɔbie pono na wɔtena akonnwa so ne nsa no yɛ fi infection betumi ayɛ wɔn nsa nom sɛbio ɔne ɔbaa kɔ dɛm na ɔne no ɛhyia a ɔnhohoro ne nsa ɔndware na wɔde ne nsa ɛrekɔ ɔbaa no ho ɛba saa infection a ayɛ wɔn nsa no wodeɛ womfo w'ani hu but efi na ɛwɔ wɔn nsa no wode kɔ ɔbaa no ho aberɛ wondwareyɛ na wohohoro wɔn nsa wobɛtumi ama ɔbaa no anya problem ɛti mesrɛ woyɛ bɛrima na sɛ infection no mpɛ sɛ wodɔfo bɛnya bia ɔne ne bɛyɛ biribi adware anafa sam na wohoro wɔn nsa ansa na sɛ wɔ a wate aseɛ na aboa ama biribia ayɛ kama na infection bebrebe no ɛto atwa ɛnti ma ɔbaa no dwonso ntɛntɛntɛntɛm aberɛ a wonya infection ɔbaa no duro ɛyɛ 3p garlic mixture ɛbɛsiesie ahemfie hɔ na aboa ama infection no nyinaa no afiri hɔ ama wayɛ wesee bɛrima wo nso infection no ɛbɛtumi akɔba sɛ ɛyɛ syphilis ana gonorrhea ana wo prostate no ɛna wonya problem ɛnto yɛ bɛrima no sɛ wodwo nso ntɛntɛm a make sure sɛ wodeɛ no ano ɔden because ɛbɛtumi akɔba sɛ 1 ɛyɛ prostate no ɛna problem aba ho 2 wodwo nso twaa no ɛna problem aba ho 3 anasɛ ɛyɛ infection ɛna wonya ɛti bɛrima wohyɛ asɛ sɛ wodwo nso ntɛntɛm a pɛmirika paa so mirikam deɛ mu ɔden na ɛkɔpɛ 3p garlic mixture tɔ na ɛnom na sɛ infection bi koraa ne pɛ sɛ hawa afiri hɔ ama wonya ɔfa ahodie afei woyɛ bɛrima wo ne ɔbaa hyia wote yaw ɛwɔ ɔbɛrima no mu na wo sisi mu yɛ ɔya ɔho asa no koraa no wotum sɛ ɛmogya ɛwɔ sɛbio ɔho nsuo no mu ɛma ne nya nsa wankasɛ mehu yanka pɛ 3p nom na enyi saa infection ne prostate ho haw ne nyinaa na ɔbaa nso ensiesie ye number ne yɛfrɛ doctor ne ani nkɔmɔ ebia Johnson tentem no bɛrima bi yɛw ɔbaa nso bi yɛw ɛno nkɔmɔ ne yɛdi yɛ wadaagye paa ɛnyɛ aduro na wo kɔtɔ no sɛ wo kɔtɔ na yɛnya sika no ɛna hia yɛ da bi yɛde 3p garlic mixture bɛadwa so sɛ
emesa enipa nyarewa enti wo to na wo frɛ doctor no na wo kyerɛ okwan a yade no a ɛyɛ wo no obefa so no maduru no na atu ase ntentem ti ne ba yɛse frɛ yɛn na yɛni nkomo yɛ number no ɛyɛ 0248 0248 92 92 88 24 0248 92 88 24 kai se 3p garlic mixture ho nkomo na me no AD owo ulcer one madura enko eba na bibi ya yew fa 3p garlic mixture eye wadru wanya asthma ewa no wabwa enko ada fa 3p garlic mixture eye wadru nonom ebeboa na etu asthma no ase ewa dindin bi a wubo bia no wadru eye 3p garlic mixture wo ye adwuma na wo bra aya na wagye wa home se ne ebe ya ebeboa na watumi ada wokɔ adwuma na wo ba na wontumi na fa 3p garlic mixture eye wadru onum a obeda pa na aboa ma ade chia ho ye den na watumi akɔ adwuma oba wo bu nsa emaye fa 3p ye wadru o meses ne beba kama na asisi so se na ebe ya wo so so be ye obasima na wayi baby e de na to ho kuma se boru akolena keba Danny herbal, Kasko herbal, ubenya 3p garlic mixture. Ho Franco Albert Sam, takrade AA Mensa. Ho Foridia Gabson Pharmacy ewo ho. Mumuni Away Enterprise ewo wa. Yene katidra no ene din hwenimo. Wo fa kwadwo herbal temale baby a electromat no na. UDS so Charles herbal ewo ho. Little George and a Health Alert Clinic. King's Walk Kof Sam and Angel Herbal omina ewo Accra Okanshi wo de Bora Pharmacy Shop any baby a to be drobia o se ope 3p garlic mixture obeyi bi e de amount je number no bread e nkomo twetwe no asie number no e 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Medofo kai se edro ni din de 3p garlic mixture nyankopon ya adom a ye wada ye no ebedi ahia yakra. Okay, me that's a papa. Aha Akoma 87.9 FM na fe Onia TV. Said ye enkofo esi enkofo bu afo no. Was it I don't think someone will rape a child and go to a TV station with this seriousness and say it. He didn't do it. I'm sure he's innocent. The child should be questioned because I think someone is telling her to say what she is saying. Okay, or no message or the abandon. Mame. Marco. Na promo to say. Nyame adom oguso hwe me na so e. Nyame adom. Ene na chese gan ni ke yesiesie wo pa. Enya asem ketua. Na mi wura ofi a oni madanse apie ha. Si akwado mama no permutation. Omo se eye 1+1+1. I see. Na se wo befa gan ni ke. Now for piling, now the impressor capsules at the account. Na me frusro ha na baya ba ko say, "Hey, sister guy ni ke. Wama wo bi edi medwuma." Nam sa den, otutu obo wana osijai. Sara mi atinka o. Oh, wansam no work and enti opepe guy ni ke ni bi no mo ye no. Ena bibia so se jamai ene ne ma ko enya asem ketua se wo jemini na wo jemini owie na timkeja wabre eno na ma ko pay impress ani bi no moye na se sa be na ne dofo no so yin su piling na che say sisi enu mu aye den ti me ba no mo akasa e de permutation e de mame no mo se ye friend 1+1+1 equal to 3 Ayona Pharmacy. Nam sa Ayona Pharmacy for omu de aduru abadwama so. Marco ma menka ejanshem na se brenu ebia na obi tikemu anase mpono na onam obi emfichire enti wutie nkomo ya mini Marco se edi kakra ya dikan efa number no efa to honom ansa na machechire mu Marco so ma yemfa number no eye 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and now say 0597 21 60
37 37 0597 0597 21 60 37 Order for me the enchiasonko edifi Ayona Pharmacy edebrow said the namidi kani marcos ekan gynike ye drongo wasobia edi ensem edi mayen sa menses no eni ntumi mba yie empono de eba na wayase etutu eba na ji bum na yin toantoa anasa wo de eba eni tum empono de eba na nu na nsa na atwa ne na wotwe so na aba ekame akwesa wo de menstrual cycle no asay ne sent ne bosome enkwa wieye no na wabu nsa be emprena ya meshow eyade ehuye pa ebansa na fibroid yare no na wo ya ape ade ama wo ho ne sent edro a ebebow na siesie wo menses no ama entoantoa na eyiye no eba tuntum na aye no wayas na erewa efia wutim no yade waye timetable no edro no ene gynike ene edro a ebedi wasem ama wo ebebo asiesie ama wo menses na entumi ma no etumi abaye aso esanse menses na entumi mbaye no eya ma fibroid yare no ejaw so eba ne sa na sebi infertility eya bem eba ne sa na awon eya de ne ede ama wo nkumafo ebe kyerɛw aware efisa wo ba fie ho no wambo bra papa bia ewo fie ho no eho na obehu kunu de bia no no ekun amanfo ede wo mama etwa wo mpo amsew edro ene gynike ebebo na siesie wawode no ebiem oyo ba so na sebi wuni atenka mesraw said ye ko weekend next week so ye Easter wish talala no yeso mu na sa wonti atenka eya ade bia ha adweye papa meso ba de sebi e wo se wotimi ti wo na mu nka yeso mu e wo se wotinka e wo ba bi edro no edin de gynike eno ne edro Ayona Pharmacy for akofa ede aba se oyo ba na ensufita etafiri wo ba mu ba eba ne sa ema himfie ho enye nika eho no eba obeba wo nchen 1 2 3 onsi nchen biem obi mpo de ma ko oba enoa no basahara so wadwane woko obekwa akonfo so obekwa abisa mesew yenya dro mawo edro na ne gynike said the marcos kano engine say yaka no entimi spake ti mesew edro ebebo ama engine no aye wese na wo spake ana ne brum na ekono eno ene gynike ene efiri akoka kentampo se eno ane se eko me obi kan ye no ai so se be ma ne wura ni mu a wose as electric ye kiki no na edro ne gynike eye no Mako enwa ne di na asem ma no memetuo se he ene ye weekend ma bobo bia na mde aba betina he mako me de be ma meje dodo de abro ekua to so ohia bi edua ne gynike eno ne edua ako ekua ebesiesie wa wode na mawo ahinasa ene ntafo de onom gynike mako ofa ne kwa eho ene okọ ene so 1 + 1 + 2 82 ne ni eno ane piling ba masa won pesa wo yire edi benkum be kasa kyerɛw on pesa wo yire edi abetwe ebe kyerɛw se mnikuni ni a mesew ma wo memasem ma wo mensem NCP ne nwie peye ewo fie se edu anajo na so oba na wo spake na spake o de boss timkeja na wo da ho no ma mesew oba no wonfo buo ma wo opa wo be yisika se den anadwo amana ntini ba bi nka eho ena obeto graphic ama amanfo akenkan amanfo ato graphic okroma na amanfo na akenkan amanfo ato car na so wontimi ntwi amanfo na atwi mamu meso wo obi na se wo toilet na se sebi wo moja wo mu a eye koko na etete wo se wo sisim eye wo ya empo amamai aba wo sisim de bia na ye bom kuru a untimi nko bedwam a sebi meso koko yade bia ani wo ye pa obawona ne ye bom kuru obi betwa nani ase nsuo na ebubom da bi eye nipa yam na ebubom saa no meso edro ne the piling capsules tebinom nensiese wo mema sa wo beman eye timkeja entimi pegya ni mu a meso memma wo yire endidi watem sebi memma wo yire ema wo fa dwonso enkohwe ngwa no pa bia ma wo memma yon NCP bema ni se de obeso ya no pa na sebi obema no ekotire na betire na gina so meso edro ni de piling capsules eno ni edro a ebetimi ama wo memma yon NCP na sita mako na etoso miensa na eye impressor capsules eno
oil. Say yes, Satica Yarian and a tete. So what chinkasen and a tutu. So what twas and a tune. Oh, why this order 9 pimpima was Anansi. The Biamitna comes Anansi and your police and Nacho. Ya wo shubrim nanso so sasabro agye obi akampam ontumi entuni nan ene ye bewura ensuto bremu de menim de beto alankasa mesraw edro ebeboaw ama wo sasabro anase wo setika yare no onana ya na ye tititi onsa ye tititi nipadua no nyina etutu oje wo baabi a enjia mesaw ko kakra na de se yeso mu ana wo gina ho a kope impressor capsules enum wonum capsules na eye nipadua no dwuma no na penny oil ni biso de achi wo honam e ho de ne woto honam a timkeja especially when you guy ni kani bianom na wonya pile ni bianom na agro no modi akwa awie no e ba ne sani padua na agene de ebe bro ama the next day energy level na kwosoro no e impressor capsules wo no na wo de oil ni bi age Marco Ebrano eye tia yen ma yensanfa number ni biem se beya so odofo bi epenchire mu anase ne dodom esen de makaya na wafre oduefo eye ayona pharmacy fo na omama ne inchiremu ni bi e de aka ho number ni 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and that's 0597 21 60 37 0597 21 60 37 aya 1 plus 1 is equal to 3. 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. Gynike, piling capsules, and impressor capsules. Marco dasene yebeseshia medase. Nyame ensha papa gi. Aha, Akoma 87.9 FM. NFA Onia TV Akoma mu nsem dwumade no eno a na wo hwe na fe wutie no na said ye menise abre enen wo hunu was it be the message aba was it good afternoon, this is very serious. Was it a girl told me she will come to my house if I refuse to sleep with her, she will shout that I'm raping her. Can you imagine? Mrs. said yes, huh? Well, rape is something said you go for in the secret was what rape yadia ekosu because woman say no otwitwaje fo bi ani ho na so otwitwaje fo ne awrade onpa ko ni awrade a no afre insua na wafre de obefre no de abodua na afa mu ne na mo na mu ma akoma a ewo na afa mu obeka no kore no adan. Okay, mama nko me brain team na me mama enkodi minua enkodi nkomo obapa hey obi ani braba say ya me bre ya ko na mani abre me pacho me ni esi kakra kafra we esun wa hunu esun within pacho frame Adiza den Adiza Musa ku free hina bae pacho me free Zongo kafra eja Zongo and Adiza free bae me pacho within pacho frame sir Isaac Kojo. Okay, you me kase free eja Zongo. Okay, frame Aziz Piseni me kase free we free eja Zongo na me ba. Oh right, okay, ti Adiza ana someone okay ewie pacho ewie boko so enye boko sa e pacho me baira makasa me pa nesa if say ne brand hide we fie na ne brand dan nyemenu kana media ase bi papa ne film no waja efie na mai ne yache etin brand hide wo me ho na ofa akola ne free fanti ba akola ne sua no ne na betina ne brand 2 ye no na akola ne kai fie ho onu ya ne wa fana nko me si Kojo obuna kwa di nechi na mu nko no sa mama kobra si bia ni mutifi ayi me de mi nko bebia e na woka ne maame ni sister kwa ba kana kwa me frɛ omo bo omo amane se bibia timisi manu de sumi na so be se mi sumi yo ba time na ni sister ni so we nye bibia ya fa ne se wo ye nu entim enye hwe your friend is saying your friend Kojo ni fie didi Kojo ni fie didi Kojo ni school didi new love amenfi oko school when oko school was Sacred Heart na che se wawie me patron. Okay, facho fa we no ema me share ne din no ebiemu
police extract ni yahu me pacho okay wadi enfie saying me pacho ne brad si wadi 21 but ne namfo no si wondru 21 okay nti your friend Sir Isaac Kojo me pa Sir Isaac Kojo nini okay when na okoye police report okay Sir Isaac Kojo 22 years okay house number is okay all right nti no mo se oye de adwuma me pacho wotwi pragia me pacho okay na we free be o free nani 5 days okay yenhu no wotwi pragia na che me pacho ai be 5 days wotwi chase twi pragia and fa say we school time be 2 years okay you 21 munua anaba free twie no munene nyina o munsumu twi pragia na one me bayi na dadem o free twie na afimienu ni okay ye wo baabi a ebia etoda mo na mo ye ne nanfofo etoda ebia mo adamfo bi a wotumi ko ekosra no ana bibi etesa ndabi oni adamfo bi abonten apart from yen no yen na yen ni wo fie no yen ko a enti munnim sei bi a obetumi akwa baabi a na obetumi akwa baabi ndabi okay na adana o free fie akwa adwuma no okwa adwuma no wa ama ana say saa da no kra no wankwa adwuma kra ofrid okwa adwuma waji na dan fi moto ene e wo kire mu waji moto Monday anopa omotu susu bi susu na otu no na moto na join susu no anti echire na ye moto ra agi ni moto esan say onye ses ni na moto ra agi ni moto nti na akoye se oso agi spare na odi na odi tia usu nti Monday bia me moto ne ma no no da akọ adwuma no da akọ tia usu nti Monday anopa no me koye fort krana oba me wo fie say Isaac de misrew last week su minchiai it ma me moto no me fan koye de me fan koye adwuma na wo moto no ya woje ya de ko ye ne na amba biom wo moto ne da TV no so ne da TV no so wo moto no me moto no me pacho wo moto no number ne say number ne AS 2479 okay AS 2025 AS 2479 2025 enti me say mo nhye ne so emame AS bobiem AS 2479 2025 okay registration number no eno no adwuada no enti no moto no a abrantie no ne di no me New Love Kojo Amenfi Bila New Love Kojo Amenfi many problem no New Love e de call ye no Kojo Amenfi e de call ye na adwuada no bepemo nne ye hu no moto no mo frɛ no enko e frɛ no enko Monday switch off and answer call no one enko Monday na opie ye no nti ye fa ni say anopapa Tuesday around 12 am pepepe ye frɛ no obi fire nemo obi ankasa no nipa na sa ka te nti no ano ye frɛ enko ka te no bepemo nne ye frɛ enko bi no say ono no onye adwuma ma 18 bo wachai 8 ori fancy 8 o'clock no apon ba say fi Monday no ebo 10 na me nam for yesa say ye frɛ ko bi anfa ti 12 no na we sa frɛ 12 frɛ no na nipa no peke wankasa ote say ye say hello no ana o ka te if you on ye frɛ nko bi o frɛ nso na mu ehunu say ebia ni nipa by no ebia wa ye disturbed and na say ebia wo kon wo kasa e wo phone so like bibi or ye call before be free akwaji moto no wono ho na me no wodem nti the customer friend say obe ma o maye na mo chrome nti no obe friend no akwaji nti ye da ho no man of friend say o mo wi nti on kwaji na o call adamfo yo no kwaji ni moto ni DP nti eno na ye ko a me wo ho no mo ye twato ti wo kwaji na but want me ebia o kono wankasa ebia enam no me ko wo ma frɛ me wo ebia o fori krom de cham so ana se ba bi say na me kwaji eno de wanka o ka so be mana kokrom akwaji abre no krom akwaji abre no ofie but ye nim ba bi a o de nam na ekofi kura ni kurokura o de nam na ekoso enti no wo de wo de ne ye adwuma na wo de adwuada na wo de akote ne kaso ono Monday sin kwa na me di moto ne ma adwuada nko a
Any say once one man or a Brajera Nsem. What's what when yasem? Bragian crowd. Yeah, kono senka on track it. Track abumutu tika on track mine. Ba I say phone track and also we jai yusu nti aje say okohwehwe sa phone. On so see then why idea was so na what the track was say idea here wo pa was meja yusu. Nti wadafo ni me say track abo moto ni. Me pa cho new love kwadwo amenfi wono ni phone ni ene ye de atoso no. Ena pragea ne nso ena eda so no. Enu nti muadaworo ma mo de obi a wayira kura wo mo de achinchiri baabi a ne yehu nipa koro no eba ha yehu nipa koro no enti muadaworo ma mo a monim new love kwadwo amanfi mo a wo frɛ no se wo mra no wo mefa wo nam se wo de nam ne ba ye en wo kɔɔye se wa ma hompo ankwankɔfa nam na mrɛ wo me pa kyɛw mo me ye ma nya information bi a ɛwɔ sɛ yensa ɛka se kwadwo amanfi say ayehu na mo sister ayehu me sebo he number ben na in case say wo bi ehu no na say one phrase so mo ma your number my number ye we 020 721 3279 721 saying 3273 Sabo bien 020 721 3273 ana makwa abusuafo nyina ho mo so mu hu no abusuafo nre nyina enrechi ni enene wodi makwa wo mo ho omo ba omo hu no wo ma frefre wo mo nkofo oyedie ni oye fantini ni sister cry free fanti aba. This is the free fine. Okay, nti mesamo fa kwana peke bia na wo bi mesamo se wo say bia pragea ni si baabi ya paki pragea we ye si baabi esi wa be se nenan ni wo bia e ma ho e de si ho a wadawro ma report ma police station bia be wo entisa fresa number e ma me 020 721 3273 020 721 3273 wo hunu new love amenfin so ewo baabi no bomodi aso obe fresa number no anase obema post faso ye bi eben wo enso aso atie wo ye obi amosususu obetumi adwane wanya akola bi oye basabasa obu ade okay onya ade ma won kase na nimu mani bumfu okay obejina ko di ukase wi osi yo mama mate okay na woko bude wo buade wanya basabasa onya basabasa yate enti yenso ye bebo modin aboa se baabi owo bia no ye betumi ehu no na busia no ho atom amen aye Akoma 87.9 FM Onia TV Akoma mu nsam dwumadie no eno a na wo hwe na utie no ma yenkwa ahoma no so na ye ne yetiefo nkonkodi nkomo emfa yenua bema kofi ya ye the rape case ato ne so efie bi bebo na yenka nkyere mo efie bi bebo ye de ye hu bi da se ye ti program yesue ye ti we sue enye ye wanwa ene obi ka ne sesi ya message obi di aba wose ma akwa bi di ne hu hyehye me wode ne hu hyehye me peso obesa me wo me fie ene me se me ma ne ma o se mama na ma obeka se ode betu me so se ma repu na me ya che no obi the message obi message na e ba ye omoye kola boni yankasa obi message any was say a girl told me she will come to my house if I refuse to sleep with her she will shout that I'm raping her obi message me say bro bi ne say o say akola bi a osuma so an kakra ena akola yi so dey say do si ye no ho no say efra kona wo ya akola wo say me ya akola me ya akola be say di akola ni si dan no ho ena o si bu e wo kofa asema ba be hye wo mana nchese wo se do obesi di ne ho atwitwi na me ya be che no ye be che ni sensi ya kojeli no
No be say wa rape no so cry there. Just say ye 1 year the wo. Na just say evidence ben na wo. Na say akura na wo beka. Na say akura na anu ye ben. Enti ye ya na de wo kwa enti aye nkoda ni su. So wo mo pa na wo mpa wo. Ye be fremu sesi. Na so so mo hwe ni ye. Anu ne ye ka no. Na ma me fo yi su di akire. Mo di akire. Ye di akire kakra mo be enti kakra mo be enti. Na wo be je neketua bi na ye chia. Snap ya wa ha wo bia de miri sei kwa. Snap ni ba radio station ne sramo. Snap ni ko tua ni ye. Police fo ayere na meti ya make say me kuru no mo. Me so case we nku ade. Mo to wo boss hihwe mu yiye. Mo hihwe mu yiye. Fama me. Mo hihwe mu yiye. Say eya doso enkura ni ya enkura boni. Wo mo de betu su say ye betu wo mo na wo mpa wo. Wọ́n ṣe kakra young guy kakra wọ́n ṣe mo a wuti da wo kakra ba no ye de be hye wo sesi e enye ma be ye wurem ha adwene because say the we see busa no we busa no ya kwa ma so mesra wo ba ma ne nko straight and no say wo ba ya me din the say wo hwe TV na say e bia Jomu TV satellite sa e ba sa age se me you free so 03224980335 03224980335 0243114497 0243114497 Udini baby akasef. Hello. Udini baby akasef. Marco, good afternoon. Good afternoon, Baman. I am kwa. Marco. We dey Mr. Ball wait me yes I mani some food ya so. You we dey friend am Mr. Na it will be some food. Ade e dey ban kwa. Kidasi. Me so me da say papa Udini baby akasef. Pacho Jumu TV set na say radio. Udini baby akasef. Okay. I'm not born in I tell you, me see, let me about queer, one of our children of a big up on the phone, no, this is a whole lot of I can't make control to my agency, really, one of my friends. I'll tell you this, and one of our children of a big of the phone, I'm watching matter. But no crown or won't give me the matter and look to see no more. Also, you can get the Onyame esha papa we come here no pa what me din come on phone so kran campe within the baby akasef within the baby akasef the pacho phone college akasef college yan the pacho so with kisi ayade ama me phone bi e se daniel mo mane na hihye ho e discourse na ma ho me na bi bi ko me na bi adanse e de ma me phone bi e mo mo hihye ho e se da e de ko so e se kakra mo bi ya ji e ti ayo mo ka se ko la ni ko le yo ko la ko ma me phone ka yo ma chi ma me phone bi ti o mo yo o mo ma it's a look at your plan and my friends can be the answer about maybe you should know you be not plan man. Me insha papa within the baby akasa That's only fair to the your papa yet your friend more if you have from my phone and a dear house from or be a house from if you have any abandonment no magic me da se papa ene wadwenche within baby akasa free me kwa mini aba papa die kwa me wo fa kwa ata papa mini aba ma so wa santima pon ko fi ase no ta ko mini aba ma me ma ni ko ya bo ni aduma e dem ka te da ko kwa man ton ka na bibi ya ye ma me mo aba so papa mini aba ene na wo kanore iwo bi ya se mo to bi so a ene ni pa no de mo a asem no kwa so nya no kure eti yes ta asem no mo kanu se nya no kure ana mo ni to abrantie so a
media dem ka se so do sa te tia hwe wo bi so aka se na kani nyina e se wo so ni nua be me woni adansie bi obebu da ade na nye wono a nanso nyame na di kwase asema no wo ka na kuma nso ne ye na eduabo ne de media misusu ba te eduabo de wonya abotire na mo mo hwe nyame na di kwase asema no me da atimi ni aba papa bi me dance papa you of akwata we didn't baby akasa free of course you can say feel and refer so important you don't amao papa of course you pay down in kasa brown you feel say you your father na me you try to say area na then until you see e dia born empty than it say so Ghana this is dia bomb asa na be to dia sound of course na me say you try to kaka we know some man any and say don't pay me don't pay someone to know someone to or could you know ampa and yes pepe we didn't baby akasa free I want to your family to go papa yes then the case in the area that I will be able to make the same thing ama kafra aha Akoma 87.9 FM we didn't baby akasa no because you fit akade the family the believer eben yetio asema mokin aya bebe fi awofo no ene nti ya omudi ti hello nipa cho akasa ni yetio oya bibi bebe fi na fo no nti ya omudi ma nkola no o meda say efra awofo no ntete ya wo mode ma nkwara no we didn't baby akasa original Naija papa and so no go for the guys na be call the name be apo mi ta mi nsan na da de mu ho o ti ani emi je o abrante ni mo ya o e ni ko no ti so ba se mo ya o na mi se ni mi ba di bia be me me ti ya se ni e ye ni ni bre e na be bia na na fo ni fi o ni ni je me ti ya ye so the good video ya te te nda mo mo no ko se te ti na ko mo be ji go no ko ni se wa if you say people I will be that problem now we want to move to na move to you so sanity with that people do your crowd that's papa original we didn't baby akasa hello we didn't baby akasa free but your friend John kata free but John kasa ni kwa number so John meda say kamebra so na mu me fa na mentie ho so betie ho me dey the macro sem ye bekoso a na de besie bia nso ye be mama so at ebusu apani same ye champion Shores Pepe Little Mohammed team no e de Akoma Sports etwaso Akoma FM 87.9 Kumasi. The station with the best music. Best music. I love the music. Akoma FM 87.9. Charlie, you be the number you dial in emergency. So you go call when things get tough.
How you go make more money with little investment? Look at all the number where you could die in times of need. The number be *446#. Dial *446# and select option 3 to play Dealer 539 direct. You can multiply your stakes 40 times with direct 2 and 400 times with direct 3 in the 7 p.m. daily draw. Charlie, you for tell a friend, make it tell a friend, no. *446# it will save you in moments that matter most. Dealer 539 direct. It be easy to play, or it be easy to win. There you are. For more information, you can call 0556 259 249 or 0542 479 879. I told Otto, if he cannot deliver, you have problems. And he's here. If they cannot deliver, you have problems with me. For sure. Our people need us. That will be your source of that extra energy on the pitch. You are in the game, you are tired, I believe